kwega sana mutegeri wa Meru TV na nkethise mwanya mbetikiri ngwatogeni ntukwe narua kakurikana rwa tariki ya kana ntuko ya Sunday ira tumba kwitha tukuretera rumuri rwa siasa ni tukote thatu kimurika mantu mwanya mwanya kuma untu mwanya mwanya dene account cietu mwanya mwanya na kinyende ne ndiguru yonthe tukamenyithia yongo gwita na mbere kiri mantu ni yengi siasa na tukomba kwitha tukumenyithia biori bingi bya withero wina bio tukethera tugicokeria na kethera kuruntu tukomenya tukethera tukumenyithia na twakuthomithia mantu kathumba ni kienda tukugutigira kinya wote tigiri na nyuma kwa hivyo ntuko na rua rikana rwa tariki 5 mweri ni jua 5 mwaka 2025 rikana no terutero Facebook ugatwata Meru TV Kenya no terutero YouTube ugatwata Meru TV Digital na wenda kwithira gintumira SMS yeku namba ni 0748918901 0748918901 ugantumira SMS na bando no ntumira SMS gukurukira WhatsApp gukurukira namba yunda kunenkirana ni kuran screen neku kwa hivyo no withira kutumira SMS kuringana na rero tuketha twina rua tukwe na rua ndaromba kwithira nkiwata maoni yaku ndaromba kwithira ukiuria biuria yatongeri barandi na bonto kwirua ri kenda kinyabwe ukaigua titigiri na nyuma ukethira kuruntu na concern na buo kuringana na rero tuketha tukiara setu ari tume SMS yeku arutero WhatsApp rutero SMS nipigie simu pia ankomba kwithira nkiwata timu yeku na tuketa na mbere kwithira tukiaraniria kama kawaida uniri sura yako urimbita njiri Ethiopia na tukiambiria rumuri rwetu thai rikana ntithero ndini ngwande ni studio kama kawaida tithero twina tongeri bara tutatukiaraniria nabo mantu mwanya mwanya yegie mantu ya siasa na kuuru ariri ntuku ya Sunday kwina mantu maingi muno yethirito yagita na mbere rutere rwa Kenya itonete biama antu wa opposition bakijamo baingi sana bara tutikirigire tukwenda kumenya ni mbio yongwa what is cooking kana mbio yongwa tweterete kuma kiri opposition baba rejire amwe twina mantu maingi sana tukonotegera urutingu gibwa rais wetu na kinyume wa Kithure Kindiki bando tuketha tugichokera rutere rwa Meru bando tuketha tugichokera rutere rwa Tharaka Nithi tumbe kuona ni mbio yongwa gwita na mbere kwina misemania mingi umbite kwithira kita na mbere rutere rwa Karen itukwenda kumenya misemania ri ni thirito yina matunda kanete matunda turona mwakira thai kwa hivyo ukomba kwithira kumara kwa mitambo neto na mantu maingi kathumba ira tukuthuranirite na kita na mbere kwithira tukiaranire na wenkage ni bako kanya bombe kwithira bagiukethini ni kendo kabamenya na marieto alafu na wetikita tutanire na we wadieni karibuni sana. Asante. Mheshimiwa tuambiri na rieto yako na naraumite bwega cheupe, thank you so much bwega sana, thank you nantu pa kunenga nafasi kuthonda umundi letawanjero ngara MCA wega Mang'ombe na Tharaka Nithi County na mbere mbambire okeria muthikiria mbambire okeria ntubega Mang'ombe mbere barang bugai bwa dosi ba kwa bari bubanenge nafasi kwithora tumundi nkaria nkiuga MCA wega Mang'ombe bandingere kura na nantu banduthire bwega na iketu mbendere yako barotha bwega imenda yako mbendere yako bariria na nchoke nkeria ntuba chukega Mang'ombe na Tharaka Nithi County na Meru County Meru County cheupe na Tharaka Nithi County tugaga two counties one people menya kurire twari district mwanto atango bamwe bari gadagirwa kana batakumenya kana wabachiari twende enkube bataire yagwa kana Meru na Tharaka Nithi County yari county yari district yemwe no akayarenganirwe kamwe karengwe nditwa mbona tatu abitire twarengerwa county kanini bado ya kurenganwa gatigati lakini wo Tharaka Nithi County na Meru County two counties one people kwa wunde nda ubakedia bonde baba tikiretie na ibwega thank you so much ni bwega kiri ategeri ba Meru TV na baraba tikiretie thiri radio mbere ni tole kwa ni George Kinyua ni chairman wa vuguvugu Meru County na mbere na aru atukare twina tuthikanirite ugaeberia mitambo nikenda tumba kuthoma mantu ja maingi jara jenderete ndene ya Meru County na Kenya kwa jumla kwa mbere ya Meru betwara bari na Kenya kwa jumla bakebera ki Meru TV nuntu ni TV yetu kabisa. Thank you so much ndoro reknekimo mutegeri tukethira tukiwatanira kiri platform social media Tero Facebook Meru TV Kenya, tero YouTube Meru TV Digital, tafadhali tanambere kuthira gintu kwa SMS yeku antu unke mba kuthira nkime wata kuringana rero tuketha tukiariria ntu kwena rua and tero Facebook rwa SMS namba ni 0748918901 tuketha nambere kuthira tukiaraniria na ngakura karibu sana kiri mubango ya rumuri rwa siasa kwa hivyo viongozi tukiambiriria na babwe Kenya itwithirite tuna mantu maingi muno yara yetite nambere thirikari ira yetu twinio thai ni thiritwe face mantu de maingi sana jara tukugwa kikirikiseso jara tukugwa antu bakiaria na mantu mwanya na tukiambiriria bo mbere kabisa tukwe na rua tuambiriria na bo karikaru ari tukumba kwithira tukiona rais wetu akiaria kuntu kumwe nomba kwithira
agikirwa kiratu ama kiatu nä å ntå bå karayaka bwä fani na nä å ntå bå karayaka bwä very serious nä å ntå å yå president o Kenya nwe munene wa ntå bonthe ndene ya Kenya na ithithia rä a rä karä kä re rå tere rå rante kå menya kä bwä nu babå kari yatongeria bomba kwithirwa bå kä rijå kä ria atä må ntå kwithirwa omba kwithirwa akinyä te arä kå kä ona må ntå akä rita kä ratå kä awe akaringa akä må tongeri wa nthiguru kana wa mwongo jwa Kenya ntä kå menya nä arä kå må ntå omba kwithirwa akinyä te lakini babå kari yatongeria rä mantå ya bomba kwithirwa bå kä ria kari ate tå kä ambä ria na mwecinywa Wakenya na mbere twaririe muno ankaromba twitikanĩrie atĩ wakira mtu ana raiti chake na raiti cia muntu ithiraga arawambiria kuthongira raiti cia muntu urongi gutie muntu umba kwendwa na antu bonthe na wanarera kurikari ngwatenderu Raila na Ruto bakithurwo batigania na kura 200,000 chonka kogu tika tukua utia opposition Kenya lakini antu batwike ri betikirie na twitikanĩrie ndiko menga tumeri tore kule Kimiru kagetharaka antu batwike wavumilivu watu wavumilia wale wengine wanokigwa even wanokigwa butikwatanira na mtu yungi we muvugi kumaniria muntu no meri orongi wanokigwa kigwa tibwo kwenda gatugeria kumaniria no kuri tukinyeta bantu gutwika na kuri bange bakuthura mwanka bakaura gatende Bujumbura wana Ongondo well Kazibul arathirwa kwa riu gintu kira karomba Kenyans katwitikirie tumanirie wanarira utakwatana na mtu urongi bando tuwatanire tumanirie kenda tuendelea agwa ngauga in every leadership utongoria bunde wa block igwa buri igwetha group in opposition na tika Kenya ndionka wanoka thindi ta Burkina Faso president wao Ibrahim Traore ageretie kuroma maita maingi muno tutigakinyania na guno ntu kiambere Kenya indi mwe na democracy iri guru saidi no ntu an Africa ngwete Kenya ni ona mbwani na democracy utumanirie ni tutikambirie gukara takatu mba utweka nure no ntu Kenya ni tutukatumiendete president William Ruto araumba kumurutira anokigwo muruthwire muno anokigwo takwenda kumuona no kigwo kigu yake ario kigwa na yata araumba kumurutira 2027 na tiko kamurutana iratu nakura ikuri karingwa kugwetera thondeka kuria kubanga bange no bange broka arutha kenda waringa kura ciatarwa no metiko kamurutana ndu wonu kumumena wengwa za person ikuri karingwa itarwa ciatarwa tia muno yungi cingia aguno wendo gatwika for example gushinda lakini ndeto cia kumira wigiratu gusengana kurutha mantu mama tare ogo ntiko atamaga tutethia at the end of the day okay thank you so much chair uwo karia mutongeria ri anokono ntubura bwa kuringa president na kiratu seriously ni mbicha karia tu tukumba kutha tukiona ni Kenya batu tore ya Kenya ambuge kwena makosa ya karikiregi president rirendaga power rirenda gutonya into power a president yo Kenya president wewe ngwari na ithithirie makosa wewe ngo because inwije Kenyans mwankana arua ni antuba asora baraba ingi 90% ni asora so rira president enda gutonya pawene atumire asora bamukirie bamukinyia gwari arenderia muntu witagwo muthini upu kana asora u rira augaga mama mboga akauga mtu wa mkokoteni auga itebiga tumairwa Kenya utegweta China kairi riu enderia ntu upu akwenderia upu antu bonde bategera bona ini bottom up uria kuuga na betikiria na ndi bamuringira kura lakini the same asora barea benderwe upu na arua bagwetera no bobe itira ngugi yao irabera kwa ni president ati batue babu bukethro bwe bottom up na ruwa botegera thirikari una nio banenkeniri into biao inya yao thuru kura banenkanira kura cia wau president ya president bagwetera kinyonto bomwe wabura benda opuira benda irua bagwetera kinya bahande kwora beragwa bagwetera president uraugaga kinya maromba jaga kara State House bagwetera kinya barabara na pesiripu ura pesiripu ciongerwa ara ciatigiri ni Uhuru Kenyatta beja kwithira pesiripu kaigo ciracwa kaikwinama in fact ndaragia na muntu mwambira ara batigirirwo ni Uhuru Kenyatta
payslip we giti akwingiri 17 mbesire citi during igitare ruto agutonya so antu baba asorasi baba bonde ibaragire matumeni kana ibarakwire nkoro na wathani baruto na ruto mwene nonto still ruto miariera kwaria janawe ukari migori no jare aragia kiromba kura nonto nukuigwa akiringwa mugambo jira gutumera ariuga tutapunguza riu asorasi bociuria atiri ibociuria kama antu ja tweriro kuma siasene to mutonye president mwangana ari president no yo agutwira ko tikinya kuota kana ja eri ja jojuraga so antu bara ndenda gukwira cheupe kaba kinyete muico ira tugabo kinya king na jari maruru kiri kithomo watu ikatuna president umei na advisors baba ingi bara kinya na bara ndonera ongera baire bakinya advisors 15 iba bati kuthoma kithomo nuntu naru antato ikumuka kwariene sio kinya na mathithio so reto kuja TV na mitandaone tukauga thirikari tutikitie bwega twatura kuringa kerere ukathikiria Mombasa abakurira Kisumu abakurira Migori kabakurira Mandera abakurira naru antatu ikugarukana naru twina surengi antu bongo boyukia bakwambirio yukia tu ajarene nuntu mtoro kugera kirato kethira naru akomba kuona President William Samoei Ruto wengwa batirima na konene kana antu kwina kithaka mtoria riu kuona akithithiora na kwina security na kwina police mpingi ore naru agakujete kura president yu so imaruru ndende kuga wananchi kabe na maruru na baimbita na kinendo muabo yes I'm very bitter mboga ndakuria cheupe lakini wewe ndio mbonga ndakuga kidogo mbuge nkunenkanira example ya president wa Burkina Faso Ibrahim Traore nwe president roku twika na kurutira antu wira wega muno no kugeria kurutira mwanka maskini mumwe gwetwa maskini ende wira kabisa lakini maita marageretie kuragwa na tiwe ikwekiratu kuragwa na malisazi na mbi masumu na nini maingi muno angwa ndakuga gitumia kuwikia kiratu gutiri hizo umba kugwa weneo nondo no kiwa kenda wikia kiratu gitiru taruto president akatura kuigwa president wa Kenya mwaka 2027 na number 2 nkenda kuga natika kwenda guchokia kiongozi chairman kankwenda kuga tire gutiena sababu anerikuka na iriku ya kuigwa wewe no rakare ukaringa mtoronge nuntu mamu timu kwagiritwe itwagito kumaniria tu itwagito kumaniria tu 27 ya kinya kurikaringwa nankwere ndo kimwe cheupe antu bakenya na bwibage batagito kuruza upu so fast nuntu kwina magwira makwenderea ukambodia nawe tubukuruthitwe no nkwire miru ntiye mondo tiankara miru mandu na makwenderea na mamwe meme taruni nuntu kintu kiambere tagwikira rami barabara rami tike kunidi tika ituragirwa no akethagirwa wena mubango bwa procurement kende igachererwe mbia ibanga bangu ekenda rami igitata igena contractor gwikira rami kogutu account ukagira ntuge mukambiria kurutha na mauntu mamwe tiga inge twenda gwitua matithiti mathondeke no ambende kuririkania Kenya na twakwenda kutetera thirikari no montika spokesman wao no ambende kuririkania Kenyans badirikania ara maguta mari ara mutu wari ara into bingi nginya maguta makuria na kira gintu ara mari na ara mari umundi tutikaragirie kira gweguyaga twaragiria kira tukwerua tutiona kira twibarumie wakira tukwerua ikawainda no tingi president ya kuthurwa agitukurutira antu wera na opichi yao chiri abaruthire mantu ma monde iri tirazima mathire monde lakini ukenda kwa elimu shiniwa ri ukaigwa antu bakiwa egitori iro mauta yite ya kinyara ya kinyite iro mutujo ari jogite okay daigwe antu bekutheta muno mutujo na mire but the same thirikari iro uchumi boite sana into bibingi bya thiribitete muno na kwatika antu ntereti onde pakura no tupatene kinya bya kurana bate ku afford kinya kura bikura bio ngomenya tiambere tikoma chupe ngomenya antu bena thina seriously ani no ambitikia ritwa niona ndira thina tiangwa gwantiena thina no tutenditio na twirigite kurigwa meri 3 nga nena mithiru muchara ungwa lakini tukimoka kwera very important menya muntu kiongo kenja bura mwene akwenda na mubanga bangire wande tutimwe gutibanga wontu bumwe na gankwenda gwitikia tiri Ruto ne yakathurwa 2027 metitamia mwicho eno na yakathurwa 2027 ndina 100% sure nundu ingi ngwitikia imwana siasa tugikinya 2027 muntu mara magate mathurwa no mukauga ruthite no twakare akumarutha fozi akenuka
lakini 100% sure noe mauntu mamwe agitukuru na marerire antu tugikinyia tukithiria mianka iro kigwa taruthite ana kurugama tiro athia tukurugama indi ndi 100% sure ta mwana siasa ugwa kubanga ndeto ciake angwenda gwiciria kegwa kurutha nundu tende kwina rami mbiji ikubanga bangwa tena Tharaka Nithi County na ingwe tigikunde igitira Tharaka Nithi County kuruthwa na gwicingi monete cikiritwo rami ikungi kwona ikwenderea gwikirwa wana ira cia kwa mithimu kwona ikirika na kakwenda gwiciria akabanga tu imibango yake itemi kinyaniru na umenye muntu agurana nwe wiye burakarana mugwake kugutiko gagaro kimwera ukagara nwe gitanda kina na agungi cheupe wegintu ngwenda wegintu tegwitikanirie na Mheshimiwa Njeru Mheshimiwa Njeru ariuga mutu kwe mantu yethi tuja mutu nambi angwenda kuregana na nteto yu nuntu bwa mbere William Samoei Ruto nwe president ro the worst ndene Kenya twanona in which way wa mbere utumba kuga mutu ogutaura ciringi 20 ucoka on taxi ke petroli ucoka ujukia nyamwira ke cibitari gutuika ntona unduma ucoka gutuika otigintu ugwo kathithia yani ukejota kathirikari ije kenda yetwa Sakayo ni taxi ira cionthe othuranirie ugeta naru manduka ja kajo kuingwa nuntu ba taxi ku utigura into riu there is no need tutinda gucifu mutu tuga mutu ijwe na mere no tekyo bajairi inkwenda gwira Mheshimiwa Njeru nkamwire William Samoei Ruto tegintu agatigira Kenya nuntu ituije budget iri tigere kwa national government budget ijiri budget iji ijiri baturira ndirenge ndare ndaija na example na njire gwetu igoji inge yumete ke igweta Moroga barabara urire yekirwe Bacon na rumi yake 6 mwanga na contractor in ground ine itojura ukataka njire kuma keno gweta Marwa kuija mwankana ejete mwankana nyuki njire unaruwe miakera Mheshimiwa William Uhuru amberirie mwankana aruwe njire u eta kinya kiganjo so rira tukuga batu William Ruto akathithia anto te ajinga utiki William Ruto akathithia nonto bwa mbere antu ibatarire mathabu na twina na bathomi muno na anto bathomi guku utiki nto William Ruto mbothithia na aruwe gikamirika including barabara so angwenda kuga Ruto anto abarakinyire at the point bamenya kabayiritwe no tegintu Ruto akabathithiria na William Ruto gweta China kuromba mbesa anto babengi baraumirite muno bakiuga tutikwendera nduka iri tutikwendera ndu tutikwenda murigo jongi lakini na ndeta kuromba mbesa ingi bilioni 136 eja gutwongera murigo kairi ndirona ngatheti nation ikiuga atiri na ndi Kenya ikare agera ndu ontuku 5 billion ina batu tukoitaga 5 billion kuongera irandu ukijotegera ndu rero Mheshimiwa Uhuru atigire na rira Kibaki atigire na William Ruto irandu ria William Ruto ni 11 trillion rio kinya 11 point something trillion na arua karuto kira kwenda thithia ga kwenda tutigira abandon atutiga twagweri nyene buru utigintu na Ruto tikatije antu nande bonde ibakurukene kumumena kaunti chiondo te kaunti kinyemwe igeto muona na arua ringwa kirato na Migori so na irogoro ni western yao so ndenda kuga atiri batu William Samoei Ruto katwa kinya muico kiriwe no tegintu twirigirite ki William Samoei Ruto no tutegintu amberia barabara iyo jora na arua kipindi ne kyawe gutesi bitare akare level 5 level 6 jaja amberia na arua enywa ndawa regitini so wanto bat ibaije te ajinga William Samoei Ruto kare mwithirikare no tegintu ombo tuthiria kairi ari menya no na 2027 mwaka jo mwenyo thithia mbi 2027 kwena giuri ngwenda uri mwanshi mburi chef kwebo chamani watire daito tieri budget izire na nima 25 26 27 becha tu thaid watenga kethrinya tu 20 million tutenga watenga ke budget ukaua isia kuthithia barabara fulani na mwaka juu yukathira barabara ire tathithwa becha isia tengerwe right na tio lakini mwaka juu kuthira barabara ire tathithwa what happens to that money para ngarikaga maendeleo progressive progressive nenda kuga tirete tu for example barabara ya wikira rami yambagirwa na tendering mbere yambagirwa kurukwa ile wigwa ibaba gukurukia ile cabinet
kana the relevant authorities ilikuwa barabara ni kirwa rami ya kirwa rami igacoka kuthirwa gintu gitagwa evaluation ikaruthirwa tendering arekambiria wikirwa rami tirasime thire tamu ya tendi nu kugwa chairman akiuga na riwaga muno kwi babara gwete menge thanthatu metiru twari president yari na Uhuru Kenyatta kana yambirie ndeke baki waneni wengi kugethie tabo marwa wane yambirie de Uhuru Kenyatta lakini we kwendelea witwa nuntu nio ni anengero kiaro kaitagwa better every other time na no mbende antu ba appreciate Uhuru nuntu mena ndinu kuwekendelea iriendelea na thirikari iri kununtu kegwa batakunengera contractor mbia meatigwire ogo gintu kira magakwira president wetu agitukurutha cheupe na girito gusiki gintu gitagwa public participation nuntu Kenya katiba era twathondekire ya 2010 yina bantu bagirito kuwa iruthagirwa gitu gitagwa public participation mauntu marakwenda kuruthira antu baurutu bauge bora bakwenda kugitata kuruthirwa gia bakarakara ta bakurasimithwe nuntu no karuthira muntu gintu kiega muno atakwenda kana akarea gugia accept kana kiuni watuka bado atikwa tayo gitu kiruthe kiega nuntu tikia kwendete watakugurira kumugurira nguku na rende ekome urenda kumurira ng'ombe na renda mburi kugunde tuino no mwanka ichoke na antu bonda baurwe maoni mao na kenda bere ithie bio ngo bakwenda public participation era nega atima antu batoseka number 2 no andombe president diade ngwedi ni advisor wake no andombe president akobie na tikana na thina no akobie mukuru weta wa Kibaki mena ntiwira mwega mwingi muno na tikatabitagia nwe ile kware na golden bag na nini kasakali kinu chingi but what happened na egwa akubanga gwikira bantu rami atatinda rami niera kathiaga panga mibango mtu kugende ya contract na nini contractor kamberia wanatira lazima rugure nuntu wira ukionekana no kugitata no kuonekana kazi taongea wira no aragia itu kwera no na kwendaria kranthi ndia banga agwatigeria banga na antu akiuragia antu barenda wira uri kurutwa wiro yuru teke atumire public participation antu bongo bamwiribi bakwenda kenda wiro yuru tika tutikarute wiro wa lazima indi ndenda kuhakikishira chairman mkwenda gwera chairman menya kuri akwa ni imwe ya chairman ni imwe wanaleto kwaria no gwitu kwaria takatu kwaria ndo batharaka ni kana Bameru county kana Kenya wa kila mtu ana maoni make no iringwe na ndikwira guro safi no iringwe cheupe kura 2027 antu bakauria kana karuto kena miti nuntu igategemea bo bantu bakebanga igategemea ri bura antu baba kwenda kumuruta nuntu kwaria na kuringa kurike kuga tere wikia kiratu na kuruta ruto doza imamu antu maire tofauti nuntu no muki kiratu na bandu akathurwa wataguo muki kiratu antu baba kuria bure antu igana rimwe baraba kumuthwire aguna antu 10 lakini wawikirie kiratu no kwera lakini babu angiki bau 80 ibake yes ngwenda gwira mwesimu anjero mwire nsugume kabwe buja ra gikuriro ni umwe waugire na maroja karoja ruramuta nukigwe ntatije ko jaruto gukara ndiguru nanto na kuboria maoni isikurukini igita baja ire utumba mbera William Samuel Ruto akakuruka anto bone yake na miti na utukiona gandaliri ya mvua ni mawingu turona munini oe ageta musemanio embu twekite ngiri 3 anto bakeja anto 13 tukona William Samuel Ruto ejembu akaugirwa ambu tuketa na Isiuru tukona imbu akugirwa tukatega naja barari libandi hakuna watu walikuwa pale watega naja gukari na rwe migori ikiratu osoko compare misemanio ya opposition bawe wametega ukona the truth is kinya ugo ekipopu kana we muritu watu wamesahama na akiri cia thamire kiruto tene antu abetere kira beterete ni voting date ya kuringa kura baringa beberia Ruto lakini yankwire na arua Ruto kinyaga tumira mbinu iriku aranto bakinyete bakenya kinyaga etura mana Kenya eji Ruto no one time urenda kumbira athlete ya tuna miaka iriku urenda ombera kinya nonto indebirwe DP kidhure kidiki akiwa antu kwingiwa kinya thari barabara irati akwa meteke makaunti mwanya imbese itirario indi betse nironekere na miradi uyo ndeke kidhure giukirwa urenda kumbira baka come true to their ones na kwa tuka bakuthithia miradi kinyerera mami bagukiria na ingire batere kuvuthia bakuvuithia within those 2 years urenda ombera bado watu wata change mind ndakwira ankwire kintu kira kiumo guku ni gucokia mind ya muntu
ireta uti gintu kingi kinyo karinga mkuri kana karinga mbere kintu kiria William Ruto embrandire nakio ni urongo akenya bondi baije Ruto imurongo nuntu Ruto wewe ngwa nwe wariri orongo au gande guro kethwere wifi yaki tutigura mbando chikairi achoka uga achoka abandiji mito kwariria ndiji mito kwariria mbauti manto haru cheupe ndiji mito kwariria manto ja Ruto aja Ruto no muthiru Ruto tegento ja Ruto Kenya Chairman kidogo angwenda kuga atiri ari me akenia kuritia kiuria angwenda kura na Ruto kinyaka agaka ndu burumbandi utegento atetheka guku nuntu Ruto ngakarajo gampa time tiga time kuona ikathira tukina na rais manto jere Ruto ugete akathithia no rongo bore aritie augete ndeni 100 days akethirwa kuthithia ndaka senithi eranto bamira katero waigwa ndeka bibilia nthiguru niko na wao mwanka na aru akabarira anto bege betigania ibathiri kinyana abakwengo skuru nuntu bwai nuntu borongo bura bwareo lakini ethango ndi nuntu turejira kumenya reta mbuira stimanzi turamenyere katero emira kinya Ruto endene ya katero eriku so ni urongo wake atwairagia na airiria Kristo kwa mtime na kuwa ndari muringere kura mbairete no tukinya ndo ndare among them bara baira gwa bishops bakanisa na bangi so tukwenda twaririe manto aruto nuntu manto aruto mwanka na utinjira amberia ndendo kwira tejenjera ya kuma sagana kuma makutano amwe mwanka meru na ngari Ruto yongwa ire mukamatete I was there musafare ne twawe eringire mapoti ondarene Seneta Kathuri Murongi atire kuthinga the following day ya tura maguru ngare wejiro pakwa toto nkubu William Samoei Ruto athamirwa ngari nengi na up to date njireu narua uteta na njireu okinya 1 kilomita utionete mtu na wiru sibana na njeki nuntu marinya je umire jangana riu ageni bareja bakaringa marinya mboruti gatweka njireu ne ndiru so ni ata Ruto akathithia njireu ndendo mbira kethira njire kilomita 6 ya KK gweta moroge kujuge 6 years ni ate iri kilomita 170 kathira na mwaka jumo na tamu Ruto so tukairania riu je upere kwintu kibo tukairania kwintu kibo kwana dakare wana baba kubinga Ruto uyu wana baba kyo bena thina nwe muno bena thina nwe nuntu kwi muntu augire ataruthite na kiuria kimwe ngauria giki ya karutha uguo kiuria barabara inu akarutha no menya tamu ni amenkegana na tamu ni amengetano twina mianka iri menya watakuigwa ri wana muntu mama ruthikaga watakuigwa wana sorry kugo ugu cheupe nuntu no gabuga karikaga muno no wane muntu agurite mwekuru akathira ni mwanka omwe iri thatu akachoke gengatia mwakuru yu akathia kagura guntungu kwa nagia nana impatient menya ni ontiena thina na Ruto nuntu gitu kiambiri president wa mianka igana mianka 5 Ruto ara toke nkaigwa problem noe na ranke gwendera thina nwe kidogo iriraga kinya mianka 5 utema ntu mamwe kuga no thite baraba iran kwa mwinu gutwika ikaruthwa ndo iran kwa mwinu gutwika ikaruthwa ciarega kuruthwa anaka rutha within space ya 1 month kana 2 months kana 1 year ni ntina problem that is number 2 number 3 kuri na no atumia wingi tutiaga tukiragira point imwe cheupe nuntu number 3 Ruto kuthurwa president bathurwa na mtu witwa Gachagua na bakarana Gachagua mianka 2 na bakarana Gachagua mianka 2 kuma mwana wetu kithurwa kindiki akutwika deputy president utie budget na imwe nkuruku tuona ikuruta wira kana taruta wira na nkwenda witikia budget ino tuthiete ino kuruthwa ya June ikarega kuruta wira no mbitakanie na chairman lakini budget ino tuthiete na 100% ni karuta wira ndingi muntu munene gwira akarutha ri tende tuge for example you professor kithurwa kindiki no menye kurega ni watamurigo for example no ndinyo kubanga ino na mibango tika kubendetwe na u president yari na cabinet yake na deputy president wake na bakaraga okiwa bagitwiraga bakarutha tagito kubanengera patience kenda tona kaba kautha kaba tirutha nuntu babaria chikito magatheti-ini ira ikunenkerwa contract nduiri wikirwa ikwenda kubanga bangwa irwaku koguo nio case yakwa timi twatha ino twethiete na mbere na inkwenda gwitikiria tongoria bo bari kunu tisoba wana ugitwika ingite ni chama ni kuga butanto bonde bakuga akuga ruti murongo tikwenda kui murongo nento bakuga murume barari gusikie nini nonto utabona nonto tikwenda kuga utora kiza baba embu tikwenda kuga tere tikwenda kui murongo nonto kwana muntu go untu bakarutha
na thirikari tikerutaga mbia drone muntu akakwira agawakira nyomba meo tikabanga kwara nyomba nuru ndiangu mutetera ni ntika gutetera thirikari ya Samuel William Ruto lakini ankwenda gwicire rundu na kuga karutha ugwa kuga karutha nuntu ari akurutha na 2027 gwitie kigurano kandu kara kwenda kwira njerwa nini mbere tu mau hango ni aja uga budget ati kidiki atethiriria budget ira kidiki ethiriria already nuntu Gachagua engirwo ri Gachagua akingwa kwi budget iri igukurukwa na Gachagua akwingwa atamitumire kwa kidiki o mithire so kira kwenda kuga ndiende kuga makosa jara William Samoei Ruto athithirie chama nene ni thabulire atarire CBC ria mwana munini rimwe ni ku replace Gachagua na Kindiki au ni itageria suruari ya mwana nuntu uti compare antu bobo bairi bwa mbere nuye Kindiki ate political maso Kindiki ate ne inya ya Gachagua nuntu kinya thirikari yongo ikinga Gachagua akija kwingwa yathuganigia Gachagua akengwa within mieri 3 Gachagua oririe lakini what happened imbie karikite narua opposition ire gurwe thirikari utumba kumenya ukajoteka musemana jojo atinda wa munyoro narua antu baraba furikite ku na ndo ariri ciaretwe let me tell you narua ndona kinya ntu ntanaona kairi ba kuthama ndikuona kinya deputy ngabana former deputy ngabana wetu taitazi ntuchuno ndikuona antu banene ba matiangino karoncho akuyite na sairini na ngari cio rigaria kuona ukirindi ukuona kirino thirikari iri so antu baba muntu utirigere thirikari no tethia thirikari antu bonde na ndendo kwera advantage ira thirikari William Samoei Ruto enayo ni kwithirwa ni miaka iri etigere na ndenda kwera William Samoei Ruto kwa twikote gintu akathithia mwaka juju 2025 uona twaruga 2026 Nuye constitution katiba kinya wakiri bageta kotini 2026 kwaria bwa mao geta kuthoma constitution yetu irionania kura tubati kuringa kura 2026 2027 katubati kuthwa tugia pisa ule othuri president kwau ndienda kuga 2026 yegethura iri manto ja kerere na rari na kila kitu tengo gwe 2025 wetu twaraga gutethwa so utege ntukingi William Samoei Ruto ningi tumikoregana na mwezi mwanje no mwira utege nturutu akathithia kairi Ruto karemwa authira no ntugatega William Uhuru atonyoreo ni rambiririe SGR Uhuru atonyoreo ambirie kuongera thikarundi kuma keno mwaka marwa lakini uju kinyoka thingatia kinyoka ringa matou utiona gantu karathithitie ambiritie inathingi mundu na ikio tumikuona antu bakenyi barangibire hapo no tege tubeterete kithirikari so ankwenda kuuga uti muntu tethia au kairi Ruto wewe ngwa inwe imusumari yo kuimuta wengwa okay thank you kule ganto cheupe mbele uba ganto chamani ya weta kwenda kumrekebisha kidogo gutire muntu ulikuwa no kiwi chairman you are president au ba kana muntu itawa Gachagua deputy wake gutire muntu umeria muntu tora anokiwe uke wali president mumiria ndo kiambere leo atweka deputy kwa nafasi ya kutweka deputy leo atweka nafasi ya deputy ya muntu wagitu kuboneka nafasi ya rutawera muntu no kurutawera tigo kurutawera that is number 1 utie muntu noka kuririka na ndega Gachagua ambiria wimpichwa mbere impichwa angaga na matauni na kamwira Nairobi kamwira Embu kamwira Chuka kamwira Meru akiuragia antu murima iguzwe ama isuguzwe ariganirwa antu baba mukaritie tira yeno ne ngweta kainge muno kaugare ni 2027 la yeno kamienda 2027 tira ino that's number 1 anabugu go bagu go munyoro antu bagwita bakamenya bakarume kanyamu na ngikuririkanagia tere cheupe Gachagua rarari deputy president na gakantu bagito kumenya rarari deputy president na haro bisini ya president kuri mbecha chita hospitality ira wagituwitagira antu ugwa kubeto mundi meankera ari kumeanka iri na nusu atarweta muntu wo munyoro yuko na gitantu atarweta antu state house utaro muigwa no kairi na ndenda kwera ngerekeria kidogo point yaku kwere but ayene betana murata wana guru itayene wana ikinungana jingena kona kinungana na nyuma my friend kithurwa Kindiki utimu compare na Gachagua utugo kana muthenya na ndenda kwira tire menya gwintu kimwendera tukwaria ituririkane kuri ndi tukaringa kura kuri ndi akuringa kura ti thaino thaira ya kuringa kura idini ya kinya
irio ugomba kuthibitisha ugukuga no makana urongo nonto kintu kia mbere twatwarire mantu maingi muno uga compare muntu ta Gachagua na muntu ta na Kiraitu agutukura number 3 ramba mbirie mbugire Meru county na Tharaka Nithi county yari district imwe koguo turi antu bamwe imbere awitikia turi antu bamwe ikaunti cia twikirigana ciiri Gachagua kuremuka na president no akaremiruka kana Gachagua no butiomba ukarare bukiro waga at the same time na ntikwera wa Gachagua muntu ina gani nontu na mbere ya impeachwa athire mwanka kotini mwanka munde na gamba kotini akiuga wati aitu impeachwa enda kana president ikwira zimithia gukana muntu ora kuga atiko bata kuruta wera atiko mwenda batiko kuruta wera mumwena kuruta nae tigo turi antu ba Meru nao kuma twaragia bigu ya twaragia ngombe barari ko Gachagua bigu ya gutira thina ibadara kanithia na antu batira guthi antu no geto tiango eretia amboti ga chairman wana itware kwa kindiki itware kwa kira mali amboti gire chairman tiango interrupt kintu kira ngakwira very important omunde gakwa kugira kwenda wita na gukenda wita antu baguka bero kabarumia kanyo bakuya wana kabero enda gite kanga bano kenda antu baya kwa muci bakuya okuga wono kwenda gite nyo ndi ciazani ukaruga mumunde okuga no kwenda antu waku nuntu no kwenda giti bayagua na bakauna nuntu bekomya bakona kanyamu it is as simple as that so ikanyamu itokwera no riwe pointing kwenda aguga meachi amani be andu to nkuga gatere Meru na karomba antu ba Meru na thikiria baba thikiritie antu ba Meru Tharaka Nithi county na Embu county for the first time tigitwonete tukunengerwa giti kia deputy president rongero rwetu na riu ngiga na Embu kidogo mbuge Meru na Tharaka Nithi county tuigo twina mwana omwe wetu urari deputy president na tigo wanendelea mtu takira itu ananengerwa CS I mean the minister twatura tumusupport tu mwana omwe wetu kuko kintu kiambere itwagire twitikiria atire tukunengerwa muntu twagire tu support nontu uma deputy president utwika president kuko twina muntu omba utwika president wana even in the near future Gachagua yo gutwekende no compare Gachagua na kindiki Gachagua no tigita rugama 2027 no tigita kiwa kirugama wana baba diete no ho ndindi kwa Gachagua niu uteta ndite kira ukinya no wana baba Gachagua agiritu witana ri Gachagua agiritu witana ndira deputy president te ndi ogutio tole nyo MCA na Gachagua ti utire count wane mogweta na guga munyoro yuka na kare kuko kintu kia mbere ndiye kara ukire kutoroni ara mami atagwita antu achoka stuka ambiria witantu anantu bagitu kuona agakubathagira kiri menya njeru gintu kira kwarire cheupe kwi mantu akwaria irrelevant kinyantu bongo bathikirie bakarigwa ni mbia kwariri ndio mwira kia mbere antu Tharaka Nithi onde na aru atinda kwa Gachagua Tharaka Nithi ntukwirenge ere onde erari no na banjeru na barabara kinya ndisi Tharaka Nithi ndendo kwira ure kinde kiarari kwa interior lakini na aru ogeta kwa kithore kinde kinjere ni atiri kitu ndamuri areta kwa munyoro so na aru ande ndo kuria atiri kwa nanjeru ndenda kuria mheshimiwa muri atiri tugeka mucemanio kithoro kinde kiageka mucemanio Gachagua ageka mucemanio kinya kira iyeji jura juri munene jweku kithoro kinde kia akwire kithore kinde kira kirio kae andikio kwandikwa na ate kutoa kuthurwa kethira Gachagua kethia William Samuel Ithiru twatemenyo karanya na wora njeru akuga then atende mupiki ajo amupiki eja kugarani metiowe arende jo kinde kanga tarera panel one kuthurwa kinde angwenda kuga atere angwenda kuga India tomete Ruto arema nawe augana kare nete na Gachagua so nene Gachagua wewe na kana mtu akabitia wewe na inya na ugachoka ngatia kwa nyogoka nene William Ruto nene Gachagua nwe kibabo na nwe mtu kamutethia kuona numbers so kithore kinde kiara ari esa ora Gachagua kuga nontu utigintu kindiki omba kuthira ndendo kwira kithore kindiki na ruwa ujo umete Tharaka ikurandika kwa polisi ba prison eta Tharaka ruwa twire ana baraba araringire thimu kana state house nari kweja na wa barwa ira araretere ugeta kwa munyoro ende jeupe ugeta kwa Gachagua barabara ciekiri mwanka kwawe so kwenda gutukomplithania Gachagua na kindiki aja igo tuwisira time ukegwa Kenya baba ibo tukwenda baba bakwenda barwa na ithi gucherwa na igo tuwisira time utikyo kindiki agutethia Meru na tukubitia kabisa
Ingo tatu kubitia ndo kindi. Kenda gwatuika ngakoreka muturi. Agacoka akareka muturi bageta. Agacoka akareka mithika ri nturi. Bageta kwa munyoro. Agacoka akario thuku bwa miru. Imuntu gote go support miru. Nenda go support ra nenda kwera gintu kimwe. Tuthikirane. Menya the thing kirutere rwa Kindiki. Calm down, chairman. Are menya ukago chairman tore. Ukago tutikirane chairman. Kindikia kanisa ni akoma geta. Atari kinyato ndo atena population. Atena ndo. Okay, wacha tutoke kwa hiyo. Wacha tutoke kwa hiyo sasa. Na ndeka tutere na rungi nonto. Inkuona point ye niretere monki mono. Ata tutere rumwe. Okay, sasa kutwika nande opposition ibonde ibete tutere rumwe. Itonete Muturi, itonete Matiang'i, itonete Martha Karua, itonete kinya Wamalwa, kinya Kalonzo, bonte na ndibe yiterutere rumwe. Kwa kintu kimwe Wakenya bakwenda kumenya. Kinya oni ndeyo. Imbiyo yongo yomba kwithirwa ikita na mbere kiri kuija kumwe kwa oppositions nontu okay yote kantu baba ingiara robe na tiama bio. Omuntu na kiama kiao nonge na kiawe lakini bonde ibe yite amwe. Na is it that maybe kaba kubanga front muntu umwe bonde kenda bomba kuura President Ruto kana nataba kubanga nontu kuija kwa amwe no muntu ena kiama kiao no muntu ena interest tiawe ante kumenya nate kukumini. Yes. So nimbio yongo bomba kudura erugi iba front yo muntu muno turonere Matiang'i after baro trima na echo berecho echo itonere Matiang'i eta uterero kisi. Na on board ko declare Burundi publicly mere ringe irare wetu rumors yatare kuitugwa. Yes. Na tuonere na reception nene sana. So could it be that antobaka bakwenda kuwatanira amaba front muntu mura kenda bomba kurwa na President Ruto kana what is going on? Number 1 inyo oriembere. Number 1 niyo ntigocokeria kuno ndutika ndo opposition kuntiye bakobanga lakini ambiye wo mibango ya siasa no mibango ya siasa no kaendelea kubangwa watu kwa bakubanda kubanga lakini tukimo gakwira gyo muno na no barombere ingi bakawatana twakwira biko na thina nuntu antu bagwatanirite iyo safari di kabwega lakini ndenda wangikisha ndikwenda gutua tabura chemania kubwa kubanga akona mbere muno akona na agwa takuona akabanga kindikia kuza msemania na kasema kuza msemania ga wakasema wanene aweke kila tika baruthite uwe na kuona ni ground uri kari amoti ingi ground iri kuna turiaga ni uge tukiambere thina ndikwenda gukarata kani mbomba kugwa kemenyaga muntu na gumbere. That is number 1. Number 2 opposition baturaga ide siasa yo ndero bukara go antu batura kuwatanira kuri bangi bakarekanire na gumbere kuri yo diete wage chire ginyo kanenkerwa tete Kalonzo ne yakanenkerwa Matiang'i ne yakanenkerwa Martha Karua ne yakanenkerwa ndo na no ara deputy wa Raila no ngu utwetire Wamarwa nwene yina nenda kunenkerwa wana tembea kwenda kunenkerwa kugu all of them bagakinya bantu wona kirorendaga miachi za interest na uyu antu bagitwitikiria muno kirorendaga kiaura uringe gethaga wachererie mbere kwe bangi bariaga ngotanero ni ukona bagicheria Ruto bagimwira turute wira na ndenda kuririkania prio mbere tuthurana what happened Musalia Mudavadi arwa thirikari wetangura sorry warwa Raila wana wetangura arwa Raila no akaba kinyira bantu bona interest cio itutweka kitana araba choka ucheria interest kuntu kuriku na kungi no kugwata kugintu kireka gachi asani muntu athia agicheria interest yake yarega gukarika akariga kithaka kaumeria no ntu tukambere muntu tuka president tika bugatwika bwinde no magatwika riu opposition iro gwatanira kaya kugwatanira it is okay kuriga untu kamwe kakwarwe muno ukegwa muntu akiuga kitike yes man no ankwenda ntidia unta wetete cheupe kidogo kindikia gitu tuka yes man akambodia ndio mwandiviza ganwe lakini akambodia mwaira agiri tuka yes man why in deputy wa muntu na deputy no watakuwa atu baba tanatwika batanaga tuka deputy kana bagia munini wao by na problem ya understand you okay wataro tuka deputy wa muntu no agito ku understand deputy kugata deputy gutetheria muntu uyu wena giti no tugutika wena giti ukare mugo tetheria muntu uyu wena giti gitu kira umba kurutha honorable kwa gitu ku design
agwange wagitu kuthingatira bwa kwira akuringira thimu kwenda kuthimiru akwira ndendo thi Mombasa ukathi Mombasa nutinu wako na wiru wake ukigitata ukirutwa ukabanga kuthi urenda kuthimiru utithi Mombasa me kumufeel no kama fail boka ya friction kintu kiramba kurutha very easy igo kuruta na tiga biashara no kuigwa gitweka ati anga kuruta muntu takwina thina kama kuruta muntu tikubota kuruta wira nawe koguo position kiria kungo chogeria ugo bakagwatanira lakini kambi ibagituku bakaruta wira munene makenda bakagwatanira kenda bakagwatanira ba fees bagena muntu umwe so alafu aure in short tumakiuwe kuibo wa kidikina na batere gutwika yes man wo wakuwa ukorua kiaku maoni yaku urenda kumaanisha as a deputy president atena right ya kuuria any question like atena right ya your question boss yowe in anything agitu question boss ya wani ben waba kiaria na ibaragia itayende muona mukwa muntu na murumengu wigore mugore sorry kandi ona mukwakwa tikagitu kuma na hata unya kambiria kumbura no akiuga na utukutirereku kagitu kumburia tho mwana na turakarire akare mwigo karamuchi kagitu kuma tukadivozi no tukudivozi nitikiritwe kuri ndi watweka kindi kyagari ngwe kobi kiuria kienda uririe nda uritie atiri kuri kobi kana deputy president uteka deputy president no kuimagine kobi na deputy president gutwika menya gutige tekenge kindi kiomba kuromba kenyeno no kana karomba president riu utwikite deputy president no agitu kumemenyera uge na hekima utongoru ngai utumire ugi bura wina ubunda bakaramu na bamuchiarire na bura wathirwe ndino kendo karia gitikira very important na ndenda kugira antu bara bakaragia menya ankia cheupe ngetie maruru gitunagia metho antu bara bakaragia giti kia deputy ibo batwikaga the real people moya nakarua na mathina maingi muno atwika na twikire president na ndenda kuhakikishira atwikire president ukigwa mirie kiongwa rutwara atigitaro ntu baba rutito bara wangu na batatarwa bona giti na ngai rira kukubless no mongo twike resilient no mongo witikire kwathika no mongo tumwe kena ugatumana it is very simple yes thank you so much wakuja kwa opposition yamo uri kujukiria ata bwana chair opposition mbetete wa Munyoro na ndikirusi muno na antu bau bakoija na Munyoro na kinya na aru tukwaragia na Rigathi Gachagua ni tukarite tukiaragia muno gintu kira gituma wona antu bonde bakijana biama biao kira Rigathi Gachagua akuthithia ni antu bondi beje na kiama kiao na tirazima Gachagua arungama president indi kira kwenda kuhakikisha arenda kuhakikisha ba kuona president uro kaethia William Samoei Ruto one term one ikitumio kuona biama bionde tukiuga kiama kira gikijite kika-announce tariki 15 cia mweri juju ijete bia mweri juju iro bakauga kiama so itukuga wetangura neje Kalonzo neje wetangura utwetu tegwetia wetangura turetie tugetia odia ni nkwire matia muntu onde neje akiama kiao wetangura speaker national assembly tia nkwire me akinya we kiama kiama ikietumiari majo mea batu turejire kuona cheupe kira gituma wona batu antu ba centro le moto thurumiwa kana twetenderwa urithira muntu ina kiama yakira kiari karembe ndire kia tipu kina muntu umwe wetaki no kwithira we kia national keki ukethira Raila Odinga kuma aturire wata na thuru wa president lakini utithirikari jaga kethirwa atiku so batukire tukugeria kuthithira tukuga wipe beje na babangi na bamatiani ni beje bonde basoka tuwakarande guru tugateka kia biama bionde tusoke candidate umwe ariwe karungi mana kiama kiu tugaita for example na kingi etwa PRP People Liberation Party kiama kiu kieja kweja kigacoka tucoke tutege antu ba bonde ikietumioro ukuona matianyarero nete kwao na tethinga toyane mithikari nturi gutwika no wejete kuonwa ni antu kana Gachagua ate muthingata nete kwao wengwa muntu kiumbe arisibo ni antu bakisi kiao then kuma au bone mbio yongwa matia niomba kureta metheni henko tugania kinya mithikari nturi itwejete na wena ndi kuma tariki 11 opposition ire guko yonde
tweja nayo nä njä te nkåbå tå kambä iria nkåbå tweja nayo yonthe yonanie inya yawe tå gacoka twä te kwa matha tå coke twä te kwa karonco twä te kå kå ngä from there twinthe twakara nthä å rå twangiri nandä tuone mtu å rä a wä na uweco bwa kå jå kia gä tä gä kä akabiriana na Kasongo nä mtu å rä kå nå ju so kä rä a tå kwenda kå menyera arä a batu kä rä a tå menyerete jantu ba Central Kenya kä rä a tå menyerete tå tä karigwa macabu ja jara twagwä re kairä jara ja kå rega gwä tä kia muntu atwaä orongo ja bå rä a tå gwa mathabu batu kä rä a tå kwenda tå ruga ntå bonthi beje kinya bakosti batonye mbati kiama kä rä a gä ga produce kana kä rä a gä gaita president Paterinda kana kiama kä u kä kethwa gä kia Mount Kenya no ngwata bwega au Mount Kenya unio tukethwa twina logbook nio Gachagua kuga anto bo bangi bathute indi na ngari ni hao lakini logbook itu tugekaga so rira tukugo turuga anto bondi beje opposition lakini twakarande guruga haro tugingania twarungika president na manto yo tute kwenda kwaria muno tuga president no na bia mano gigeko no ntito kwenda no tuna Kasongo iba tuthikiritie weakness cia to baturinga so tute kwenda kwaria manto ja kia mapema ja maingi muno kinya Slogan inge turaitire nora tukeja meto yete Slogan yetu ne yete go Kenya yonde ne kagwata kila mtu na bahatu tukeja Slogan yetu ne uno mbere ameru era tu yete nayo nandi nire kugarambe ugekira njara gutoka gwa tunasikisa ngiraundi yo no Slogan yetu arambe tunasikisa ngiraundi siko atuika nandi watuika bahatu itukuthekwa waria kana itugutekwa na iturugire utikwaria kairi mtu muno akauga arambe tugekira njara riko ko ginya mucemanio ne jo raisi auga arambe twi njara jo kamenyore tukuga njara gutu so batwe itu ibangete buru in this time tutegwa masabu na tuteja ko kwa masabu ra twagwire kairi batu tu ibangete ora tukethwa twina Mount Kenya kira gitumete na mbera muntu bumwe Mount Kenya itu tore mageria majani na kawa itwe na batwe itemirea ke William Samoei Ruto Kasagwa bangete bwega muno bagota bathurana na ikitu mbamena ni William Samoei Ruto ntuku hitha to bothukia power Kasagwa bagweta bakuruka kwatweka nyamu ire kuthura ministers au no bambiririe kuriganwa na William Samoei Ruto no ndo Kasagwa na arete interest ya murima au gatire wiche choki kinya ni ndeni kireta au ga batu anto bakibari gete kia mbesa ikieje gwetu gete kia nyamu ire kia nkirikacha ikieje gwetu acoka uga gete kira kia nya kia interior ikieje gwetu acoka atarete ite mugwanja so William Samoei Ruto baramberia gukora visa nau Kasagwa aramwera batu itu tutakisagwa muno batu itu tore meria itu tore mama jani itu tore mama rigo itu tore makira kitu ite bibi bionde bibati kudo biesa indieto no itu ene kila kitu baramberia kumenanira leta William Samoei Ruto areja kuetekeria agwetekeria ni recokire kwejothithio janja bora thithirie Kasagwa ngwenda kwera my brother Kasagwa atathuki muntu te marugu Kote mtote thukagua Kasagwa aguthukite biu bionde William Samoei Ruto etira karanthe guru nawe aracoka arareta PSS arareta PS bakarenjini bonde uri cheupe urwankirikacha ugekirwa rono wejaja ukaewa gite kingi ugekirwa mukarenjini so kwatwika to parity na CSS ago parity na PS kwatwika manto jonde ukejokethira PS na butire cheupe lakini meneza atera kembenya so ogwe weke we furaha ngao so angwenda kuga batu buturega turenda this time kiama kira gikarunga president kira gigakurukia president kam 2027 kithirwe nigia kuma Mount Kenya ja ora tutekarwe ja kuthithirwa makosa kana kuiwa kairi kana kwairwa kairi uturairiirwe yes cheupe angwere document kumanyaga kana chairman kade Pentagon wa Gachagua lakini angwere ndio mtu akathambulele murira nyawe ngone kada kindiki ndo tonwa kwenu yes ni andika le kindiki wenu na wewe kindiki wa kwenu kindiki utiga gututeria gwetu ibwe bo mukabera lakini the truth is kindiki ateni nya mboti ngembali bwana tuna mungire ndio bwana hati mheshimiwa hati mheshimiwa kuwa
mtu akathambira murira na gutina thina wintu kimwe ngakwira very important ikarombo gwende na kwana na utike bakwana riu ndi chiregia bena wasiwasi hata anaruto igwe na wasiwasi kana bakiende kibabu lakini kwana rero tigite bomba kwana na banini already no kuiba make it a decision baugende bo barikathungira na kiama kia Mount Kenya ikyo kaigwa ikyo kigwe bena logbook kwa gwe na negotiations ni bathiete kurutha ikitu mukira antu bakaumira no ntu negotiations bathiete kurutha already bo make it up my their mind pura ugakarika bara bangi bayite no timba kwenda logbook nabo ukira mtu na kwenda logbook menya aguno gigatukanira ntiangu bera bagatukana gikathibwe kathi lakini kwenda ugera tiri ni gutura Kenya nya unda ni gwe karire etere na nyamwira kalenjini no gwera gatiri cheupe wana tukiaragiria mantu makiama na ndira tukwaria tikariga nugachagua nu tukachagua nwe waregire biama mwangi kyunyo na kiama Moses kuria na kiama bila bendagia guku na biama bia thuragirwa antu na bia na antu baguthurwa kachagua uyu ndi tukuigwa kiwe buranga ri mwega gwita antu kwa munyona ngwirire ile tikama nuntu wantu magia ruthaga eruthe muchere bantu etantu rira ide deputy president bathi ubona kanga kakithiuruka na baba ntie tobetegera ndia kubetera 5,000 rira na mbia cia thirikari cia leo cia kubanengera riu tabanengagera gachagua uyu rira arutwa gitini nukuigwa ndia kubanga riu bura kwa arutha thirikari ingi na kiama ekire kiama gwapia mabira biariku ni ntie na problem na gachagua I wish him well lakini kintu kiranga akwira ukaigwa kuri muntu indi kipindi akurutha tia witomba gutethia nakyo this time round gutigi tukachegwa mbagu gutethia nakyo hata kidogo tiga story inwa kuigwa kiugende agatukauza mulima agatukuga ground skizo utigi tukimba gutethia 2027 na ndira gwira ndichupe kwi tukimwa kwenda kwira very serious no nkona thaba ta ukirairia gachagwa ratwikire deputy president mianke kana 2.5 kindiki akethwari deputy president mianka 2.5 anwe William Ruto akegware president mianka 3 riu na gutisa na tukiuga tukaruta president akauma uri muberia na bina ai president mianka 5 woga tegwo wari 2.5 uri deputy president utarikia na warikia matungu kiroke gwo muruthite kinena mweke twira atiri antu baumanirie antu basikizane tumenye Kenya ni yetu no tiba tuthiete tukare Kenya eno wachinda wendere wachindwa tuendelee ntungia na baba chindagwa angatio na baba chindagwa na bakiendelea I mean it's simple okay yes thank you so much kire manto jaja thirikari kwithira by face very hostile nini itonete kwina kintu kira security mno mitandaone kia BBC bari tete documentary gwitwa Blood Parliament na bomba kuthira bakionania police kuringana nabo barauga police bo batumirwe sana kuithira bakiura Gen Z na kire mantu jajo nthekinya after nini ye kurekia akwi nonto antu broba bariariti Anthony ati kinya mantu ja kuonekana adharani eti kweli police bora antu bana yare intentional kind of ote muntu antu baraibua polisi ora kugwatwa barabona nirwe kinya mothiyo ote baraibua kugwatwa na kithirikari ote muntu baraibua agetiumeria radio ntubu if anything Kipchumba nya na riria arauga waziri wa ukaria arauga we akiendelea ukaria thirikari ibendelee kurita nguyo nguba kurita ni mzuri ni bendeleo no milita nawe nini yewe mission yewe no tira ukaria thirikari kana police gitare ba kurita nguyo no ntuburetete mantu amingi sana na reactions nyingi muno kiri wananchi no ntu anaba bari anabetu mutanyukwe moronyukwe kana cousin kana we ni mwana mtu we in short na kinya we ni anaba root of course no ntu no the president lakini batira radio ntubuna mantu jacha kuonekana imbiche kari unto bobo kudra boy painting onto kabo promote ni vizuri kinyanta bora wa it's okay tuendelee na life kama kawaida kana ni nonto matonto haya tomba kudaya kiari rumo kadai ni cheupe no alia chemani kana iwa mutumba ni bwega kiuria kiugambaririe nonto kuria kiuria gikithongi muno kia documentary ireitirwe ni BBC ira ni mbicera twonirie twage ujuni muno na twamaka twone yaka twiri country mundune ni kwenda kwira uma batu tufiritwo muno ni parliament yetu ajumbe betu batufirire totari nuntu ni atia BBC ikija kureta ntu bobo na twina parliament
ere bati gutetera ana baba me parliament ni bati kwithirwa already ikindi mandaga kana gitetairaga mwana ojo na mwana insi mantu jaja karikira lakini after kinya mantu jaja ana bakuragwa parliament etaria utegentu kiendelea so uni ndonere mbiseu na ndona mbiseu askari baraba mwe boragaga ana betu kinya ni KDF yani wananjesi betu baratuije katiba yoyongwa ibera na watho boni gukaria muntu na into biawe lakini hitoramakire muno hitoramakire nontu toije batu polisi gatore matomatuka kwa njesi na ni turonere njesi era nayo na ndi niyo egotuthiria so you can see na ndi toferwa ni police itoferi ni parliament toferwa ni njesi ni mwananchi na ari so parliament yetu niyo ngwikirira wa meje nontu uma parliament ne toferete aja muno nikie mi batu tukuga come 2027 your position batu tutekunindie MP twetania nawe kuringa siasa batu kintu kira tugerete kuthithia riu tunotecete thine u areri nuntu mwana ici gwitia kwa into gure gotenderwa kwa ana kuragwa mantu ja jonde jo karika ni parliament iri mpio parliament wetu ni aigwake iwe baiku no tekintu bakare jo tutethie so batu twambiritie toro opposition kiama kira kuona twigwatana na baginji na bao itukubangania ura tukathiria kinya parliament igwijite ikethirwa yene inya igatethia mwananchi no tu parliament niyo ina power yo kurukia miswanda na kurungika mantu jejeje jo karika ja mundu cha thirikari je William Samoei Ruto so bati to bangete tugete this time kinya candidate barabe jete kuromba kuromba nyamwira kuromba kanya ja kiama giki tugatangaza tariki 15 tukaswa strong candidate na mtu tumenyate na mugwa na mtu karonga ma akoswe thirikari na mtu kera president this is wrong au no Kenya gatethekera so ba what there is anto bejaniria batano batu twingu twijene twejaniria batano re munda jokoroka gwa mbondi no kero mone akuru ibamne nkara cheupe munda jure Niki ni anto bara bakarara bakauga mbondi ere munda bakauga uto monya no mukuru mona na mandu yo ko ari yauma so batu tugakaranthi tukathia vetting committee okay bokeja bwe batano burienda kurungama no thimenti MP batantatu tikiti yetu tukanenkera mtu uria ebo niki uria gakaria wananchi na karitotere kiama rukatiraira Raila atora karetu ni MP niki tumari arinya parliament gitu mianda ndiago thirikari ria keja Raila reo so batu kira tuferete na kira kuona mwananchi akiona thini cionde ni parliament yetu parliament utegintu tweterete no ntute mtu kosoa na mwanka na haru parliament ete ariria mantu jau na tutaigwa antu parliament basainde tabarisa indiana baba oragirwe no gutuika kinya family iji nya no expense ere kuthikana baba kana gintu no mbi gutekyo bariria ne mundu na ana boragi so utekyo tweterete ki thirikari kairi batue parliament ne tuferite okay thank you so much ibega cheupe no niko wambije moisha na burikane filmmakers ba documentary baragwat bachoka barikwa na free board was it right kinya kubawata number one cheupe gintu kia mbere ndenda kuga pole sana nonto ana baba akwire na ciari baona family ciao nonto kuragirwo mwana especially ana baba andamana na ba university kugintu kia mbere ndenda kuga pole sana nonto baba kuragirwe na kwithie ni ndiango tetera thirikari ni in fact ni go ntienda kuona muntu maikarika mama temega imara sana lakini gintu kimonga na ukira very important ya kwamba ndikumenya kana injeshi uragire lakini ndio natakaba uragirwe ntugia kairia maandamano na ntugia kairia maandamano gutire jeshi ari tauni polisi ari kukaba getha bena uniform no wone uniform ri cia njango kona ta jeshi ari ono ndithigite kwa jeshi ne umire ara parliament kwari na polisi cia ari no bado na gintu kira karomba miago gintu gitaba investigations after kwa uragano gachakasani rende kuri uchunguzi boboro dagwa na uchunguzi boboro dagwa nkaromba nuntungitika thirikari nwe thikiretie nkaromba ukego batithiretie uchunguzi barakisha baba uthire makosa ba watwe batitangwe ana baba tetheke akiao yonekane cheupe witu kimonga kwira tendo kuweta uga antu boba andikite
documentary ibagwatirwo kiri bare kwa Freeboard ndenda kwira gintu kimwe na ndikenagira muno indiete ndinu ile ya within surrounding Tanzania, Uganda, indiete Sudan, not even now the MCA na okenda kungugu nungugu. It is only in Kenya gomba gusenga president tende menya chairman ugwa kuwa president murongo na nini aliumaeno ke wake na mama na tena bodyguard no timu tukamuriria mama bwega muno. It is only in Kenya ngende kiwo German. It is only in Kenya Mount Aki ya mwananchi ithingatagirwa not nantikuga Africa ndauga almost duniani. Kenya inengerete freedom ya kwaria ya kwa muntu inya muno na katiba ino twakurukirie twinde twetekaniria aguno twagitukuwa turi riu gintu kirani kuromba bara bagiri tuguchunguza kesi ino ibachunguze tu ukali Tanzania ukagataka ukataka utikona dindizo na watirwe dindizo na watirwe na kala watiruga no reforms no elections ana atabuga bunge burutho buthungu no akarugire rekebishani katiba kera tuthurana ekirwa nkono ali ndeni na athitangwa na treason. Kenya itu advance ite muno na nkaromba na heshima wana barabari iteni baraba gwatiri totongoria batigetikire tucoka kura twari nuntu kura twari kuthuku muno agaturi igukwega no agatukandi tukerekebisha kidogo wegwita kezi tenu wegwa itinde ikirie ikageria kwaragishwa nuntu Kenya bandu indira ina kuthondeketwe mbudi ya guchunguza mwanka polisi bauraga antu kuri nyamwera yitagwa ipoa kuthia ukaditanga tano mutho ukaragiswa ibu polisi akana kurethera thina no thigwa ipoa bakachunguza polisi ora kathaigwa kana kamuto mwanka wira kogu ingwetikia we in the right direction na katibera twenye Kenya gatwagi tu implement nembega implement ti kwa ment ugamendi kuvuka wabata kwa ment wachoka tanto alika iri implement kogu ndo kiranga aromba no tuthirikari rwago na no abo kumenya wana ingwetikia mbice inu bena tio kaba tatonetie na tiwerwa mbunge tiwerwa members of parliament wanakuria wathiri hata nuntu kwina polisi anjenzi ya gituguchunguza kana no kwa nipoa kana DCI kana whoever baba gituguchunguza kenda kesi ira ithira bari kanina biashara era baba gituguchangwa batangwe na kenda tulipe. Okay. Thank you so much tukijokera kagita katekura lakini rikana mutegeri wa Meru TV toronde kirino kura kuna namba yako ya SMS namba ni 0748918901 no ntumire namba eu no ntumire SMS kiri SMS na pia no metumire kuntumira SMS yeku kiri ruterero WhatsApp ruterero Facebook Meru TV Kenya na wenda ruterero YouTube ni Meru TV Digital kwamba kwa tuchokera kagita katekura yao kwamba kwa kumaruka mitambone onada chokera kethira nkiwate SMS yaku thimu eku nikienda kethira kwa kiuri wena kyo kiri atongerie ba omba kuthira kibori na tugeta na mbere na rwari rwetu koguo ngomba kuthura ukiumaruka mitambone. At Life Care Hospitals Meru, we believe in excellence, compassion, and innovation. We are not just a healthcare provider, we are a seasoned system for healthcare solutions, transforming lives across Kenya and beyond. Our state-of-the-art critical care unit is designed to deliver life-saving care, equipped with cutting-edge technology and supported by an exceptional team of over 40 specialists and surgeons. With our ultra-modern operating theatres and a team of world-class specialists ranging from neurosurgeons, orthopedics, trauma surgeons, cardiologists, pediatricians, and general surgeons, we are equipped to handle the most complex medical needs. Our advanced imaging technology, including the 16-slice CT scan and digital ultrasound, ensures precise and timely diagnosis, allowing us to stay ahead in delivering quality care.
We have invested in a fleet of advanced life support and advanced cardiovascular life support ambulances, ready 24/7 to respond to emergencies, providing critical support when every second counts. Our diverse team of consultants and surgeons, from ENT specialists to dermatologists, dentists, and maxillofacial surgeons, gynecologists, urologists, and more, work together with a skilled nursing team to provide care that is truly better together. My name is Stanley Nyandega Mariga, the Director of Hospital Operations at Lifecare Meru. In pursuit of excellence, we've set up a dedicated corporate wing to streamline services for our corporate partners. With a proven track record in reducing turnaround times, we are committed to serving you better. Our services are available, are accessible, and affordable to both the cash patients and the corporate patients, and also are using insurances. Efficiency meets excellence at our express counter on the 4th floor, which is a fully equipped corporate outpatient wing designed to save you time while ensuring you receive comprehensive, personalized care in a comfortable setting. From our 7 units across Kenya to venturing into East Africa, Lifecare Hospitals is redefining healthcare delivery, bringing advanced solutions closer to you. Choose Lifecare Hospitals Meru for excellence, innovation, and personalized care. Together, let's make healthcare better. You can reach us on 0733 431 934. That is 0733 431 934. Lifecare Hospitals Meru. Better together. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated.
Duralong, Roman Tile na magorija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi oro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukorokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Ibwega sana mutegeri wa Meru TV, ni ibwega nantu bakutana mbere kuthira tuthingatire rutere rwa Facebook na rutere rwa SMS na kanya ka ona tocokera after break mbithero nkiwata dimwegu mbithero nkiwata SMS cienu kuivo itana mbere kuthira gintumire SMS yaku rutere rwa namba ya 0748918991 na kinya wenda kuthira kiuria tafadhali nombe kuthira kiuria wenda kuringa thimu tumira namba yo mbe kuthira kindigira thimu nkawata dimwegu nikienda umba kuthira gichangia kirima tujira twese nayo na mbere ntuku ya naru arikana twina mheshimiwa Ing'ara Njeru kuma rutere rwa Gamba ng'ombe. Gamba ng'ombe. Tharakanithi Gamba ng'ombe. Gamba ng'ombe MC wa Gamba ng'ombe rutero rwa Tharakanithi na twina George chairman wa vuguvugu ya kaunti ya Meru. Kwa hivyo antu bara tukwetha tuichambua hapo siasa zetu tukwena ro ningutikia no thingatirite vizuri ukaibura twititete na mbere kutumira SMS kuna kwamba kuna kimewata na hakuna mtu kwetu Meru TV salimia wageni sana ambia ambia wacha tu nikusomee hii mwezi. Salimia wageni sana. Ambia Ing'ara kama ataomba kura ya seneta akiwa anataja Ruto. Atatampea kura. Ambia George tuko pamoja na Muriungi Sevuva aka Vai na Muindi Town from Muramba okay, hiyo sijui labda unaelewa. Then kuna mtu kovira okay. Arembera hello Meru TV akawale me thank honorable Njeru Ing'ara so much for well and sober representation. Number 2, BBC denied the filmmakers who were arrested and later released. So for your information, they were not representatives of BBC, but Aki kwa Gen Zs who lost their lives should prevail. This is MC Kabaya watching live from Kigani Kithino, Chiakarigawade. Chiakarigawade. Very good. Haya, then kuna mtu wetu Eric Kaberia akawa following live show iko moto kabisa. Thank you so much. Toshi Bruno akawa incoming senator Njeru Ing'ara. Then kuna Cheupe leo president alipigwa na kiatu. Liza MC Njeru how he views it as a leader. Hiyo tulijibu. Tulianza nayo na tulijibu. Salimia honorable Njeru Ing'ara our incoming Tharakanithi senator come 2027 arisita philosopher wa Marimanti Wanda. Salimia mheshimiwa Senator Njeru. Senator hii kiti ni kama ime mimi nishakubali kwa ni Senator 2027 is a leader and a vision for the Tharakanithi County. Then kuna mtumbira salimia chairman wa vuguvugu sana. Namwambia ako na makasiriko. Anaongea na makasiriko. Haya, then kuna akumbira ringi Meru sisi hatunjijui, hatunjielewi. Naona watu wakienda lakini atuelewi ni nini wanatuletea. Ambia chairman tuko pamoja sana, njia ni wa Munyoro. Very good. Okay, then kuna mtu kuitwa Jeff
Jeff nakuona sana. Jeru Senator Tharaka Nithi 2027 bilo iko sawa. Okay, sawa. Eta nambere kuthira ukintumira SMS yaku tafadhali. Namba ni 0748918991 na kinyamata kuthira ukindingira thimu na namba weu ngomba kuthira nkime watatha ikanya gaku ukareka uingilwa tafadhali ngukunengira kanya kau nikienda umba kuthira ukeraniria na batu na wite nambere kuthira ugichangia mjadala jote kulingana na ora tutite najua. Ndendo buri kiuri kimwaki kia national then tuchoke Kiri County tuchoke Kiri County ya Tharaka Nithi na tuchoke Kiri County ya Meru. Kwina mantu ja CS Mutua nethiri tuonete CS Mutua nethiri twakitwira ntungui na kinya na tangazite na kawa na utwira ntungui and antiguru cia Qatar na ndingi na mantu ja ija twikite thina thai anto bakiwa kuna anto baingi muno baskamirwe baritambete ciano batomba kuthira bagikungui na raba batere kuikwa. How true is this mheshimiwa? Cheupe ibwega mbere nchoke ku cheupe kidogo kuri ka point mukuru yu gakambu enda bata kuliganirwa na tikega uga ngiromba seneta tikarombe na ngewe ta Ruto inko enda kumwera ntiromba gite ya seneta ngewe ta Ruto no Ruto tika kuthurana Tharaka Nithi county gindu kiran kumenya twina thirikari ire mwaka 2027 na thirikari no ire mwaka 2027 nyundi mutongoria ni agirito gututethia tu twantu ba Meru twantu ba Tharaka Nithi county twantu ba Embu twantu ba Kenya nzima tutibarekeria tumba kumbuthuka tuthiko munyoro ora tena gitu na kio thaino tubangere tu tuthito kwa munyoro tutigania thirikari rai na into wana kigwe bakare tukona 2027 lakini this time round no mwaka tukari thirikari kenda twona namba ati mzuri tukarite thirikari uku na namba 2 reo gon mwana wetu githurwa kindiki na ndenda kwira tiri cheupe na gakantu bagitugwiririkana muno Deputy President gutuika Deputy President gunka barabara tera chairman ya kuwetaga ya kuthibwa githurwa kindiki ira barabara ngwitiga contractor very soon akegwariku akithondeka simply because walietwarera the Deputy President wana wangu atagucheria atongoria batuthurite guku abunge bara jamani ya kuharagiria bakenda gucheria maendeleo no abacherie no ntugintu kiambere na mtu akaenda kuthia kabanga Deputy President wa mutuma yetwarira tire thuku na mutano ratikana muntu neguo ndienda kuga tiganka karankiwa Ruto no Ruto to gute mandomba giti muntu ro gute mandomba giti ya Senate ya Tharaka Nithi na kariba Tharaka Nithi county. Okay, very good. Okay, ndia gugwendaga aua mutuga kambuge antuba thirikari ne ya Kenya Kwanza ni agire na program bagwita kazi majuu ikiroto kiaga muno nonto ana beto baraba kuruta wera Dubai kuri bodi ya bebirire Dubai kuri bebirire Qatar kuri bebirire America na Canada baruta wera no wana Germany bara bebirire bongo na njira ciao na bathukumaga na batumaga bia guku mbezi kiumaga diaspora kaya nyingi muno guku na tonto bogene kou kasi majue no kiroto kira kiarego kiarigia kuya kwenanzi untu bobo arego gikuria kenda buendelea unfortunately gikare ya kurithiruo bwega kuri antu ana betu bomba kuiwa na ndenda kunengera example imwe njere imwe bomba kuiyangwa agent no tutika thirikari ira gantu ndi 100% sure thirikari ira gantu kuri ma agent bara thirikari ren transit wirani uyu wanende uba kuruta wiro by the way tika batigire no wiro ino wenderete wana baba kuibaraga etwe ingwetikia baba gitu kuthingateria bwega na gwa kobotekeka badi report oni ko polisi tugire Kenya indira ina freedom nyingi muno oni ko polisi mutwe muragai na dia report one kana kathingaterwa mbeza cia getikiure itikaure na kiaga gwira agent bari bagwa baba iragantu nja tendo gukenda kuthi Dubai kutawira kana kenda kuthi Qatar kutawira kuri agent yoro gatumira kenda no munengere kanyamo commission kenda kuthakira mantu ma visa mantu ma connection nunti bobe na network yantu baba kuandikana company ri kuandikana gunja no monga ugo wina agent ticherio wira nja ta Kenya koguno monga ugo wina agent bari ba commission so what has been happening ngechiria tika dejua no ndunguri ni tengwa ri thirikari tika tawira na national government nkenda gwichiria okay go munde wina nonto agent bari bagia 120,000 okay bari bagia kiganira kibao wiwe wina ngiri 50 bakathi bagwitie ngiri 50 kuwa tika 70 ikwa ina program barera wa bagakobithwa mbia youth fund
na youth fund ino ndikumenya ni yakobithanagia kana irari story no Kenya na kwantu babangire guceria mbia muno no ringirwo kira wagache inu cingi wachererwa muntu athukie 50 akekere mubuko achoke akuruge nikio tuminkuga kwina nafasi ya kuthiko report kwa polisi kesi ino chunguzwe kana authorities yache gitwe gucunguza ichunguze utagutinda gutariria mutwa utagutinda gutariria thirikari undu mbeji cia kurutire uthiwetie mbia cia kunengerwe agent ucokere mbia ciaku so in the process ya kwero gako 700,000 youth fund mbechiri kaura utirona wera na 50 yaku ne ndimu kuge ndukira karomba mutua no ena gito kunenkanira na ndenda ino free advice even to those who are doing it ige to very simple akenda gutethia mbeu mbethenia twe kwenda kuthinja na nuntu ana betu batina weri bakwenda kuthukuta wera njana bathukume agiri tu kwera ma agent ibaranirie na andu baba kwandikana ti weti antu mbia antu ibarie na andu baba kwandikana nuntu muntu athiete kuruta wera muchara kagitwa uri be agent betino ciao okegwa mutuano abanga bangende tuinu kandi dikai no banga bangende tuinu ugu utie muntu rarameka nuntu into kiambere ukathi unenkanira matatu kuothe na mbeza cio ndetia kuthi wigwo tie na mbia bantu wetu nusu nuntu wetu nusu tithi bantu wetu nusu agent uyu athukie jukumu ya kwaraniria na employer waku bura wandikwa ngirie kana for example ukagita wa kiwango fulani mbesa cia agent ichoke na ukarute wira otherwise bakara ya kurutha ugu bakiwa bakipitagiria mbeu sana na mutua nagitwe kubanga bikakati nu wega giakatithia antu kithaka nontu ana betu bara baingi ichaupe bemichi graduates antu baba rigite college antu baba rigite everything bari michi na enuti ndato cia thirikari ibara bagusika na department ino bagito take charge kenda bare kebisha balibitia mama leogo antu batikaiyo bia ciao na antu bona wera. Okay, thank you so much. Bona Chavan? Yes. Ndiuga mantu ja jano. Kuni ndonere ministers bakiraga ana betu bakenya buga bukajukagia kujukia tu abwingo busikie Saudi Arabia busikia Southern Sudan na kukungi tumire ninjire ndongi ya thirikari na tona Alfred Mutua athiria gikaro Kasarani kanisa nemwe ana baithirwe betting kura bakomba gwikua ni thirikari ndiguru cia ome so nandi ni kurigwa au angi agent ya kuijira nontu ndona thirikari mutwe ni thirikari wewe ngwana no itangu giji ndonera antu bangi kiruninga TV imwe family imwe kirira ntu atete ngugie watchman ngugie kuri 25k na ndia kuiwa ngiri 152 so mtu uju na akauge no kuje nontu akurukirite vetting ya thirikari yonde na mbesa aria arire dakira kitu nonagia ma document yu so mathugani jakwa ndona jaka nontu ana babethe barametere scam nontu batu metikia sofa nontu baraba nambe antu baraba yi iba bingi na baraba tete bakai so kira gituma ona ndire mo bakiuga kwaria makasiriko te makasiriko kambaragia wende ndi aria ndi na nyamwira ndi na nyembe nontu ndi muntu wendete antu batetheka lakini ndona thirikari ni gunyanyasa mwana inchi oyo for example na ndi muntu atete kugujukia ngogie ya rungu Saudi Arabia ucoke na ndi mutunya 152 ucoke na ugu igwe thirikari ira ategemerete ati na thirikari ingi au ni tukinya rimwe tukaria na bitanese tukera gwitu kwaria na maruru so gwakara rimwe ngatuma ngaiciria plan B akirie kweka matuka muno nkona jaka kinyantu baba thirikari ne bagutumira pawe ubuthuki nontu ibaronere thirikari ji ete ukarakara na ministers ndo thirikari nayo ina trend nthuku muno echenjetie minister nkurukie thirikari ngi utengie ate echenjie minister maitajana bakarakara risafu bakarakara bagachenjwe so fa kinya na aru koria akenya minister wa nyamwira watu arisimu no mtu no ngakwamba gwita kumatoka kuria
nuntu bora bokara baikoroka na ti kawaida thirikari Kibaki yakarire na vice president wetagwo Kalonzo Musyoka miaka 10 barathiri na ministers bara bare obothe bakarire miaka 10 bwechenjirie rimwe ni athithirie risafo kuma u athirie so rira thirikari rira ministers nabo bakona tirendi ije kwinga ministers bakingwa na wandi then na kweberwa ndona jaka mtu akurugura muromo nawe aruma agita oja kira kuoja agita no ntaitaga kona pengine itaga akona ndombo karaja na kuminza ndombo karaja mithikari nturi so na ndere the better Okay. Nsibanga so thirikari iji ankwenda kuga te mantu jagwikiana o mefirite aki efirite even education no competition yete kuija sibitari sano kuona antu betu na aru abokwira sibitari utiringe twanethwa twina namba ekujeu iro kuona thirikari na arua polisi kugaruka iriuraga antu ekaria mwananchi gya kumuraga so ithirikari te kuimenya na ithirikari te bwega na ithirikari ire miburu na ikyo tumukora kasagu ibwega no ntubojo kya mwerekera na bara bonde bonjo ini opposition na bara bange batanjo ni batonye no ntubabi baba gokwa ananchi no ntunio tegemeo na ikyo tumukona movement ije kithangwa na mpoe ne kenda ntuba Bedro ba ure meru thirikari at least bedro be na kioria kana bedro be na antu agutega bona tuina wirigiro ruju. Okay, thank you so much. Thank you so much, my people. Non to pakuthira at least bwechangano irantu mantu jau tafadhali ndingira thimu yaku kuna antu baringite thimu muno lakini tomba kuigwata ndingira thimu yaku ngetha ngimiwata thai na ndenda tucoke ruterwa Tharaka Nithi na ruterwa county ya Meru tomba kuthira tukiona imbi gwita na mbere ntereni cia county. Hello. Okay, hiyo simu yake imekatika. Okay, sawa. Na tafadhali ndingira thimuri kana kuthira ukioria kameme gaku kana kithira ni TV eku kuthira ukimioria ngenda tumba kuwatanira. Hello. Hey. Hello. Tore ari nao. Wali na Amerikari kuma Marembo. Karibu sana Amerikari. Nindikire kimutandao. Sasa pia nimeenda kuelewa thank you sana. Nantuwa kutuira Mount Omega. Alafu mwambia asante anaongea kama mwanamume. Okay. Ni wega nikuikaja our deputy president. Na ndipo wega muntu atirutaga muntu aengonza. Alafu era chairman no haja nyario mingi muno lakini akaja no point na kwaja muno na haraka sana lakini gutipo ya kutwira tukutikiriza hapo tukiwa kana hapo tukwenda kuigwa Hapo kwenda kuigwa pointiro tunapatira baba kambatira baba na twira gutipo tukale mo kurumirira pointira gutwira. Okay. Kudao simwele iyo mambo ana nitukwenda kwegwe muno Mount baba gutwira ndagacagwa nga Mount muntu atiendaga nonto rentari gutwania ati Mount Kenya anga mkulima nimo makanengera anga fairo ambi nikuona nyamara mangita kama ya Kenya. Okay, lakini menyama muntu no na opinion yewe mtu na opinion yewe ni sawa lakini nakige kuyenda nukona kuyenda kuma kuyenda utimaletera wega. Okay. Nadirikane ne mu Meru boku nabati gwikaria ntepitwae. Okay. Kuna takuruta mukagu nguo kana kuya mukowe ati mama ga wega ngambiri ndagutwira ati kindikire tetagacagua ati na binya sagacagua kana si mwanaume. Okay, asante Kari. Mbona nani wetu na tuna hiyo nzambia tu nitubati kumegita bure muno alafu ngetheria ngala mwira asante sana Mugethaga mugethaga muno mwari bwa thank you so much. Ibega sana Kari kuma Marembo. Arito Kari kandi mwire atiri. Kari. Katagwata wega. Siasa etitago. Siasa kinya kiama kia Ruto. Rogubuku kana kiama kiu uronere Kisii Matiang'i baumagara na antu bawe bonde so
Matiang'i kana kiginya unda baswaga nju chini anto baungana ende gutuika paterinda wa unda akauma ko akethwa ari mukareji so ankwenda kuga akuga tutikumwenda turi ariria Kenya yonthe tutikwariria muntu umwe so ria tukuga Mount Kenya batu atukwenda gufirwa kairi ura twafirirwa kairi ni tukuga batu muria okethirwa ari na iyo tugatura kuga tuticokera guticoriere au tutikwenda gufirwa kairi tugatura batu tukethwa twina kiama kiria gikarungika president ni kenda batu tutikeja gufirwa kairi ko angwenda kwira kare mantu twakinyi in terms of siasa etetaga kugo au no tero gucienda gukaroura lakini utoro gucienda gukaroura ikio tumyo kuona kinyanto bakisi barumirite muntu wao ajokia president very good cheupe angwenda kuga tere me twapata wichakanya kidogo me mabitie mako na gacagu ari namo no makwenda gutwikira kairi na mbambire kuga Meru na Tharaka Nithi county na antu bamwe Siku into kiambere twagituko twina muntu to support ura tukaira nawe guru tika chagua number 1 Kisii no igwa bai na Matiang'i ende tigo gacagua eta thukia antu bairi batatu hapa Meru akambire kubaringiria bego kibera abo na Gikuyu na Gikuyu every time twathurana bachoka bakakarata kaba mbagu gitigia twika kiao ngerukia bura kirai gitu ukigwa kuri gintu tumba gutetheka nakio in fact ukigwingi no tuinjira tenu bakuga inde kirantu baumbani tigo antu ba Meru twagituko tungite kindu ki mkono hapa kwa hapa okay kana muntu ungi wa Meru tunguga twina mu Meru eto tungite mkono indi tiga chagua ndoko gwata very good okay so we in short antu ba support mtu igo wingi mo kubanga magi muga chagua upreach ugo ndo support wetu twina mu Meru kana tugi Mount Kenya isi no mkono twina kira gitu wetie no Mount Kenya ino gitu Mount Kenya tonare thina twineo try na president the other day itwai na president Kaire okay hata tukadhimu kidogo hello the hello Meru TV hello ngeze yegero bokethwa tuketheka sana tuketheka muno taradi nawo muri ngitero yo andika meeting wotuko mere mumita Tharaka umeta Tharaka murambo mbuni ndandika meeting yo tuko watika okay uri nkwenda kwire ngarari uri tumwendete sana lakini ukaguwa kaina mantu yo yaguanga ruto kairena tuinga ta kindi kino tike to kuona iwire amana ira njonji nwere mutoro wako muno muri muthakora karako mwindi ya town number 2 ingarari ivo tuvetagira Tharaka Nithi kakiki no ntu ukwenda twita kwa nani kwa kindi kitha hii to banga gwita kwa munyoro kwa kindi gikutule baba tiga gutira thina enaki we na aki baba okay sawa ibwega sana no yo mato simple mtu agu no kuma ari no kwenu gutegu au amete ari ugakaraka gutawoni bakarada jamani au amete town umete Tharaka lakini akara town lakini bakaraka na jamani ugutawoni mtu wake simu ya mwisho hello Hello? Ni Meru TV. Meru TV. Weta wapi? Uni beta Pastor Sami Kanjo. Karibu sana Pastor Sami. Uni ndi support chairman. Pastor Sami Kanjo. Ndi support chairman. Mira yetu ya advocate dirikari. Kabisa. Oria kameme gaku tafadhali. Oria TV yaku. Na miraye kudokwa. Utevia tona ake dirikari. Okay. Uto support dirikari utevia to kuona. Tueri to kabwe barabara kore tabu yetu yeke balani utevia yekirwa. Okay. Uto support dirikari nambi bate to zingate tore ara to yo to geta. Sawa. Na kama ni kwa wate tenda mpaka tumbanga. Sawa. Na msema nyoyo ya watu kumakanjo mbele na sana paki. Mtakuwa ndani. Kuna kabisa. Okay, sawa. Imaoni yako tuura. Asante sana. Kwa mtu ana kira kwenda kuga au ndio kwenda cheupe mbuga atiri mtu jo uringa wakanjo na aria nigembe na ara gaitu. Yeah. Gutigari sino nindi twa area Meru ati for the sake of nuntu tukaria mwana wetu
rĩrĩa twakinya national politics itwĩke ũma thirikari ĩyo nũkũigua bara bakũringa bari gũtĩkie thithĩtie lakini tukugwa na ndibura mamore ukuga tukarie mtu wao atitagwa nguo ni ndio tetera mtu wetu nditetera Kenyansi na right ya mtu onde ora kwa teteka so kile thirikari tithithĩtie barabara ntumba kuja kwa area Meru kana Kenya mbera thirikari ni thithĩtie no ntundira mtu wetu so ndenda kuga thirikari getu kefirite antu bonde mire winkuge tende ugetekie karikaga ejira area gwakanenganira ambassador baire gwita Somali naku utiki ntuki karikaga so thirikari ran kwariria nte kwariria nkiuge defender atekinde kino tuno tukinyaga segwe no yetu no nturi twaragia ruge motwi twinde kwa getha thirikari gakuthuki cheupe gindu kira kwa nataka na thirikari kuirwa kigerio muno kaba kwirwa batirutite wira fulani na fulani naiba kwirwa mira barabara na nini ikimbugira atiri itha mwanko uyu kithira kana uyu ungi ndetuinuika bwaye bakauga atakaire agatwaka bakathura thirikari riu thirikari twakaire nthuku kiagitu kuruta wira no timu ndo kurega iruta wira kila mtu anataka ifanye kazi wakifanya wanakuwa wako sawa okay sawa katuchoke taibu atana ngora na kaye ndeka tuchoke na ndiro tena county county ya Tharaka Nithi county ya Meru mheshimiwa inkuona kwina antu baba ingi muno bakuwa ngavana enu yaka athamiri kinyo ofisi ciawe chomba kuthira ikiuma ruterero rwa Chakariga na aiki ofisi yawe Nairobi meaning ationekana ground is it true noma cheupe na imono igintu kimwe kia igitekiega tu twathurire ngavana no tuna second term tukuthura ngavana ntikumenya kana no abwendaga na umenye ngai na ringa mtu kiboko ikara akiuga wogu nonto rero ukuromba giti kuri bura witha gori kanirite na ngai ukamwira nkarutira antu wira bwega nkabarutira nini ngavana wetu na urire utiwira rutaga menke ni gutarwa iri na umi iboko bitiria ri wana thirikari no kwigwa antu bakiramikira muno ini national government mbecire iko ya na account machine ni kiwiruta wira ukiwa barabara chienjagwa no tende Tharaka Nithi county na mbeca cia kwija barabara kani utie turuthaga mbecire ukiwiruta wira bando thirikari ni kuoneka kuruta nonto wana mbeca cia county ciuma wa national government riu ngabare tunathamire ndamwene rwarira president yarari Tharaka Nithi county msafarani ajire na ndekea wagatunga wanini baba thikatana president bakurikia msafara akutemera githakagu na thire kathona na thamire na gwire into ndi na habari ubisi i laptop imweriku na giti kimwe ofisi yake na metha hii na thire bona Nairobi riu antu Tharaka Nithi county bena thina nontu anokenda kuona gavana wakura wathurire igintu kiumo muno timona na ndenda kuga kanywa nchokagira Meru rirari na thina na ingwetikia Meru ndi at least ngwito mako kwina peace no twende ibeterete bena hope ingi bura rio gwathirire bena bungi ndi bwoyeru beterete bona kabuka bateria no ndu no hope tu Tharaka Nithi county irari bathuku ngerukia na Meru bandu na riu Meru kwa tukane nthuku ibura wakarikire kuri muntu no athakire antu bake tende mea ukegwa kwenu bwena munda bukunenkanira ukaria witie munda umenyo kwaga no nundu tikoramika utia antu bakamea kanu agire munda uronge akewi ng'ombe akugagirwa aria gwero ng'ombe amitia tukona ata ngubitirwa na ngiri gwa tunyo munda wamba bura ya Tharaka Nithi county ni buwe Kenya ni bukuthukia ndino especially twakaria tatu adivovire corruption tomireta na mashinani gavana thuro bantu aruta wira akimenyaga nantu agutira wira akaruta wira gatonga mwanka wi county no tutwetu na atongire atonga mwanka wi county ya Tharaka Nithi county no we na project mama nene no waka manyomba ari akanyomba mwanka radan akakura kungi na akadia takagire mbia arafu bacho kabagia na kiburi no ndo na agire mbia nyingi na utim ndo kwira bagia mwanka na kiburi kirangu itikia gikino kananga yagateria na nkenda kuga atiri mundu ngaina ira ngoro cietu in fact ona bugu tukiuga bakaraba kaenda nini ukegwo tikurutira antu gikirangai umenyo kenuka no kigwo riu wana kigwo president kana riu ukigwo ti ukirangai umenyo kenuka na tiga tio twakwenukira maruru umenyo kenuka tunu ngai yakwanika akwanika boro kenuka kunga bana wetu ationagwa banoka mucheria Tharaka Nithi county timuona na gankwenda wiciria wana kigwena mathira ntinguga takena mathira maingi mamuchie nagi tukumenyitio twamuthurire ini muchu wake akabamba nau na ati family mantu make mamichi na family ndina nini na ya turutire wira nontu wira bura bwingi arutite ukathikiria ikuringithania mahara gutunya antu menda mahara kwiambia mahara barabara itirenjwa kiriro kira ki Tharaka Nithi county twakaeka county kanina katena antu bakugiria baba kuringa nkuri
kwina mathira maingi muno cheupe lakini kwenda gwiciria ngai no twariku ni umbuga otiembure takeyaga na mtomo kembo ne akere maneno kura ni gucoke ketukethe. Okay. Bwana Chairman kwena itone tenga bano meru ro rikuthai ntwe thingia akiroma ki mutemanio na jutijo mwaka na ire akira President Ruto at least ana beto like methika lintore na kinamunya kinyabo batwire kanya kiri thirikari ku ni ana beto na ibaba tere kuthenyo bari included kiri thirikari ero icho ituonere methika lintore aituria wazi na wotete akwenda we no tiki akinya yetero tiki akajukia na omba kwithira geti kiruterero wa Munyoro including munya nyawe na gwira otete akwenda na ati kwenda kulundwa kithirikari. What does this mean nonto ngabana nukona na titanireti buru kurombera na babe togite lakini bongo na baba gwitore na bakwe bate kwendeti could it be that kakwe untubunge bena bundene pengine but anto bate kumenya kana nikipi kitumbo tuma kinyata rito kumenyiba kwa asbaya kwa hidro bainga bana 2007 lakini mtu nuwako itenguge pengine 2007 yakinyaga atiareria imbiyumba kwithiro ere yo atuma bakaua publicly bo batikwenda nguyu na bakaye wangu iki thirikari. Ni bwega ngabana wetu mutuma ni mungabana mwega muno na ngabana mbici ni mwendi antu ngabana wendete antu bwega na ngabana uiritaniritie agatethia Meru mbuge kira gitu kimwe gitumite mithikari nturi areka giti yes ki ngabana aromba giti nonto pengine mbua batakara ndiguru ba interact na CS former CS wetu agriculture mithikari nturi baraniria jarambiri nturi akurukirite ki thirikari ria national nonto mithikari nturi ni muntu umodhurumie to ni thirikari u kiwango tutiumba kwaria anta tuithira mithikari nturi ni muntu kinya uthukiritwe rietwa ni thirikari we William Ruto na mithikari nturi na Kasagwa ni bo antu bara bategi ni Ruto bo yuke gite nontu nunkwa imbambiri riera ndagwa kinya gite giki gya kwewa gya agriculture mithikari nturi Ruto tikenda gaga Kasagwa wewe ngwa ogira no mwaka twewe ite bibi nontu itu turi masai tukarima majani tukarimeria na kila kitu kugite gya agriculture ikinenkero na Kasagwa rira areta marieto areta mithikari nturi areo so mutuma ngabana akiaria mucine jura ja mawa akiuga twina kurubaire banjuri aja na kuruba thongi muno iba wenda baye wagite na national patari bagukara gikaro na nturi basi akira nturi akurukirite na national ko mutuma we kari na nkoro entheru ya kurombera antu bao into ora mutongeria thithe so tutu tena isu na mutuma mantora aragia na nkoro entheru na embega muno lakini mithikari nturi nwije akiuma na aria ni mturari kiri mirigo ete we menene muno imwe na aru ironde ja kugwata kinyanse yo gukurukira senator wa Kisii ujo bwa Onyonka ria aria na aria kwaragia ruterero wa Munyoro auga nejire kumenya mithikari nturi netire ki mithikari nturi eta muria mithika buru mbira uba onto fertilizer nonto de musoro ku mburia mantu ja mbira mantu ja fertilizer mantu ja yuma kawiete fertilizer Onyonka mwira wi musoro kwa mbira nonto tutida no tembira mithikari nturi amwiri twari ni urongo mithikari nturi ero Onyonka mwira mantu mingi amwira we kinyote riwa atwire kinyage ofisi wa atwire ja furawa ngao nturo twire gukonsulto ku ne PS wa agriculture rono no twire gucokia biuria ni kinya ndethera mtu abuti ministry ne kwa na teni mubute tena nini bocio ende mtu na buti ndageria kuria nti kumenya so Ruto na bathithiri matharu ja mathuku muno so na aru Onyonka ni auga agweta gucunguca fertilizer ni rithire ya William Ruto na ana bawe no bathithagia biashara no gataga ioma nontu no kuona na bawe kinya utiri iguri na kwara imu opposite ya Kemu University isiana bawe mauta jo kuona yagetwa jaretwa teja jaraja kaos kitembene ga gitembine wakuruka gikumene aja uja gwetwa na jo no jao so Ruto ni mtu ukwenda kujukia ndiguru yonde so ni ru mithikari nturi tukiaragia atwirire wikeje kiri Meru
amiro bamwe ngugi wengwa aba arombe amiro ngugi nuntu ngugi muntu kiumbe kumurema muntu ari kugaruka rukiri rutire ate kubuta so muntu munya nawe kira giatumiraga arega giti munya kendaga konaga akeja gweta mea na vision ye kuronga magiti kiangaba na 2027 riu ategaga kona akeja kujukua ni Ruto na wije batwire bare ando kuma tene utije kwira munyeri na komba ete Ruto nkubu so onaga pengine imutego athithiri tue gweta kiruto cyo kumuthiria kenda ngaba na 27 yatirungama so na ndini kieto miumire in fact munya ti kore tu no mbiru ocitire TV ne yeje au atekia kwenda kithirikari we so munya kone ri mutego akuthithirwa eta gutegwa nara ni Ruto nuntu mutego jure Ruto jo akuthithiria antu betu bametheka na babangi so ni ngwenda kuuga mutuma tutena thina uri aromba ira antu betu giti mutuma tara thina na tara makosa kuromba ora mukuru njani wathithagia ora. Okay, yes. Thank you so much. Mheshimiwa, kwa mbecha mbone toki umekuwa ukiongelelea na ukiuga isi mbecha development isi thiritwe igitumirwo buthu kurutererwa rwa Tharaka Nithi na wowa mbecha isi thiritwe igita miukone ya antu mbecha ni iriku ni babarite cheupe na ikia tumikoromba monti ya national ndio kambali county ya Tharaka Nithi county cheupe nonto devolution yana ya thondekirwe na nchokerie mtu weta waraira nkatho muno nonto kuthondeka ginto tigita wa devolution itimite muntu kura kwingi kwina ngavana bara bena bagwichirie bantu mao kwabwa bekira rami masipitali mena ndawa kwa masipitali barabara cia thondekwa kura kwina tukarabati go twaretagira thina na amashinani twathondekwa lakini twina ukagia na ngavana turatwinwe wa Tharaka Nithi county ata wichiria we utie mugutakarika nontu gintu kia mbere mbeca cia Tharaka Nithi county cia miankeno iriaga umuti thatu mundu tuthite kuthirwo we thatu utie wirutaga wirora wonekete kidogo njoki akiruta gavana wetu akiruta nacio no kana mbeca cia ndona ira ciena condition kana mirandi ya national government we withoko nyomba-ini wakwa cia affordable housing we witho kwa iri wakwa national government barabara ile kwa national government gintu kionde kira aguchurira ikia national government na ndenda kunengera gintu very simple na imakosa muno kuyambia uguno ndo nokia gambia no gwe mwiti chaitani utiyambia uguno ndo anto papa pongoro gamerete kuruma na kuba kuririkana dinere bakuria ana bao wale bakwenga tu machukuru leo gatuika tende for example ndeko na example na gintu gitawa education no education involved ECD vocational centers na university erika ukairiria tende Tharaka Nithi county cia kuire ECD centers ya gutore mundi 15 years down the line no imagine kuri guntu gutena kirathi kia nasari ana baraba kuthomera irathi ni mitini kana irathi ni biantaka na county government ikionaga no ndubu thirikari yagereia kuthiria mwambiri wa githoma me nasari kana gakua kambiria kuthoma nae mwambiri wa kuthoma kana guno akaremi kuthoma kabisa ECD umundi Tharaka Nithi county kuri chukuru itari ECD classes kabisa kura kwina vocational training centers arimo ba ECD batie program ana baba andike bari bana go bonda no go na degree we na diploma na certificate bari bana utie scheme no tu timu turumbwana ya tu no ndimbe jumba kure kabisa what vocational training centers no ndo okenda gukuria mugongo wa mashinani no thondekire vocational training center ino chi na mashinani kenda ana baba kuthoma course ino kidogo baba kuthoma course cia kuthondeka njuiri cia wikira cia waka nyomba cia kuthondeka nkunyu cia kuthondeka gutuma ana bara mtu athondeka mbeca cia kino kuma na mairi ntu youth yetu itina gintu ya kurutha including ana baba kwenda kuthinja wina ga course ga kuno kuthina ranjo kande kwa mbeca ciina rugwata wana okare kwiri cibitari no chere thirikari no gwichereria wona nafasi ya kuthinja ukathio gechereria wira nogo no kare kwa mbeca ciina rugwata kumba gutethia na kwenu vocational training center cia Tharaka Nithi county withagira vocational training center ina manager wenga na ni kwandimitiana kosira kuthomithia manager uyu ntu ni mwatha gwa thondekete athomithitio kuthondeka njuiri kuri makanika kuri bagutuma nyomba kuri bagutuma na nguo manager uyu akabathomithia ata ana bara bakure mukuthi secondary schools bagatwika bakadi vocational training centers kintu kia mbere no ngitukuria rais ana bara mumete guntu gutekwega
mapato machiari bao ti mega ikyo tumekuwa na muchiari akire mwikuira mwana secondary akamuira vocational training center kwa mwana ora county government ya Tharaka Nithi county kana county government araire ichi agitugu ichi mwana ora ikirie kubanenkera fee subsidize bichi bari bere bathondeke baseti bia ruto besi ciao itiana bara basetero mbesa basari bari beto ukona TVET ino cia kawaida ino cia thirikari banenka giroba thoma ga free kogwa na inu ingerekano mbega ya kunenkera ana beto ba kuthomera vocational training centers nafasi ya kuthoma free kenda ana bara batakwibota batetheka tubaruta komboni lakini roko bera bakaribe batibota kuriba rero kwira bandike mwarimu no twingi na manager no mwe batibota kuruta kuthondeka cheupe okathi barabarani tende nenkanagira mufano na barabara ya mwana barabara cia Tharaka Nithi county tienjagwa for the last 2.5 years miaka 3 ira cia macirani tienjagwa na ndenda kunekera ngerekano imwe ndi arabona mbia ndiria wana nkorigwa na nkaromba antu bara bachunguzaga na ga president na gitu kuthongira nonto engines ira ichunguzaga corruption ira ichunguzaga wamba ibagi to kuthi mashinani bachunguza na bagwate antu nonto bakara bagwate antu utiumba kuigwa tuthondekete units cia antu bakoya kuthukia mbia bakathi bagaka manyomba mao bakotha matoto bairĩtie metho atongoria bara bari iteni bagituchunguza babangi kana kuthukwariria mantu mabangi tanjia mani kuya yumbi barie okay gori senator thiukarie county yaku no mekarie sawa sawa muntu atie kuya Thaka Cheng'ina na gizamo kuna ikero ogu kuri barabara itagwa yumite tunyai ya thimu ngandare gurukite mwaka marimanti yagito ikero rami ya kilo kilomita 3 yatigarirwa 2018 kuma agu mwanko munde budget ni andika ongoing Duo kari wale kere ongoing kyo yurire matadi matane kuri barabara tuika ikwandikwa materodi watika ne kero rami na matadi ko athi matadi ni ukiuga materodi kero rami wani ina rami nuntu matadi makwane ne mbikire na ingwenda wiciria mbesa cia tunya indaro atigwa cia kero matadi ni ciariwa na barabara ya kara iri pending gutire kintu kiruta Tharaka Nithi county imbie tutina time imbie tutina time tu concentrate national government is sana lakini kwenda kukwira 100% sure Tharaka Nithi county iri ICU ini kitu kiranka haromba wanoki gutakuru mundu wathurirwo wanengerwa nafasi tafadhali gutira antu baragwira nontu kuri ngai urabwarikanire no eri waromba giti very true kamu icho antu bega mangombe bandi presentate ni ukanda thurwega mangombe lakini represent antu Tharaka Nithi county bonde bantu ya ruma lakini antu bega mangombe kuri message bantu mete nyo bakumbira atiri antu baraba bathuraga ibathiage ga mangombo nabo ibo umagire untu bathurirwe ibathiye madikoni ibathiye kanisani ibathiye arambini cha kawaida chinogo ibatiye ukataka bagi tukurutha muntu mama kawaida batakurutha mama angi bakurutha kurakungi na ikyo tubitukuga tire toya magombe reason ni mwena kuruga magiti anagia senate nuntu ga magombe nayo ina county headquarters iro kuigwene na butiganirwe muchamba na urire Nairobi gutigi tukirutha wogo nkuromba atubega mangombe tungane twechire na tito kwenda giti kana are guru kenda nari kugairwa tukaragano na tiu tugaga dengera ekaka ile ga mangombe denga ka ile county headquarters denga ka ile county headquarters nuntu county headquarters retu ina matina ya tiganirwo gatuga kegwa kana gikuruiranirwa gutiko meano kumeariria ina ma problem tende tu ina thina ya adishi barawa nzitu raya riritio for the longest time imbiye deputy president na to promise ni imbiye kona kana and 100% jwe kona kana nuntu ntiraga gintu imwirire wanarira kwagia na yura tene nginu atwana na thia katherukia maiga ikirite nyongoni twana tukamama tweterete bibia lakini bena upira bakamama bakaukira bakethera no agithite ate wakiaka dia karimia kugurira muchiari akuga akareta ndie na nafasi na ndie na rutha rwa kudauti akareta katireta ngwenda witikia tukanenkerwa na tukendelea tu. Thank you. Yes. Thank you so much. Kuna uko wati arembera watoto wanasomea chini ya miti Tharaka Nithi county. Yes, very bad. Okay. Ibega sana. Atongeri Bameru bwana chair ibethirite bagita kinya Tuesday tukona ibari kwa President William Ruto pamoja na MCAs na atongeri bangi bondi bejite abona kwa bakithira bagita ruterura so kuna tetezi sidhirito ikiumira kwamba mutemani jore jutari na baita kiri Mumeru bangi bakauwa ijwari na baita jukaturetera manto jama ingi jara jombo tethie Mumeru
na antu bamira indone bakilalamika bakiwa iberegirite beta mucemanio nicio bando bakae wakanya bariri mantu jegimira lakini ontu bubutombere kwithira bwikarikara lakini bakawa ibakona ketho baero that chance beta bongwa bari antu bamira na baranirie na mutongeri mugongo maybe things could change uweke yaku we mutongeri no kienda kwari umebura kwenkorone do you think mucemanio je ikuitwo ni president igita kwa igita no yumbe kwithira kireta maendeleo fulani ndani account ya Meru? Micemanio ambuge wa mbere mbuge micemanio ya batu twareganire nayo nontu micemanio ire karikite guku ni micemanio mingi muno ya president na itwacokere tuga batu turi Ameru tuga maendeleo yetu jageta kwarirwe State House uni ndi mtombera kurungama katibini na tumemene ndauga maendeleo yetu je jarirwe Meru nuntu no thini wiri na ankwenda kuga gintu kira gitufirite ndene ya Meru kinya project yo kona cionthe cia rungamire cia barabara itwari nduo kari njira kira itwacwite cia kuma gwetia mwanka gitoro cio tonya Meru cionthe cia kwire na gwatuika gintu tumba kujivunia kia thirikari kikugenderea guku kawira mwangaza na rwena kwaragia ki TV we baite arugi in fact ndene ya into bila ruto anareta guku kimwe kirathithitie kioneka ni kweja kwinga kawira ni kawira kuugaga so tikango support kawira ndi ankwenda kuuga kinya tuingwa thine ira tuonete guku ni atongeria ba Meru no tutumba gweta kwariria Mera State House utumba gweta kwira ntu nduo kari State House ruto ni yete guku maitankũrũkie jana muonete kinya arumite Mera mairitha tunare imuonete Maua town neri mantu ja suareji Maua town neri thine cia barabara ire twina cio guku neri thine ira twina yetu gwete ndene ya Meru county ya cancer neri batu hospitali ire ni tidwe level 6 antu betu batigi ambulance itige gweta kumatugwa Nairobi lakini atongeria betu antu abe taba mwira neje Meru twina moteri ya kifahari aja twina arba twina slopes twina moteri tumba gukara aja ruto neje aja ngiraundi na tongeria betu iba mwire neje ngiraundi ne aririe thina cietu akionaga na akiriunga gwa chora kasagwa mwendete muno kasagwa kwambiria kwaria mantu jakawa ejire 3 stairs akoja 3 stairs alithia gikaro na stakeholders bari mibaka wa bonde kuma au areta no thimenti kasiege na aja areta kawene kongo turamuona kawene uno mutongeri ura tukwenda so nitu atongeria betu ibo batwangaratenie ni ibo batugiritie batu ya Meru nonto inistendie kwerekeza president na kumuyinyeria ibakirere bonde president utemturunga mamwera Mr President